Zivogama tako vie ole vionga ya leala itango moa Asuao Felice Mikaele ya male pesele na ainga ile taie wa masani ole to o tusia le fealo fani vivinga ya ole motu ya manono a polima ma ainga ile tai ia fa mai o nai o tatou tamai motu tatou te fa me melo iai ai atu uyo na tofinga mo na talatu
e le ni tamai motu la e tele a upo le atunu e fai iai ai o le mafuanga ua manatu ai asiata ma le tatou tauteia e a matamea ai le porokalame le fiafi e ala nga ona na fisa mo a wadu vivi ngo sio matu fo no sa tu paitea ia ua manatu fo tau fo ila na so le fau mo le fau vivi inga mal io sa finga ia o pese pesenga o fatunga o le i tu malopo le fianga suma iai sia uso atau le toina o toina o le fatama all the living things le sunga ia Godfather po sunga le ataua manu fui tu loisi o na suafa ioe mai tu tau langi mai tu tele lana mana tu fo i le dei fiafi ia se ita mai le vi o manono po ai ngai le tai ia awa le moa a wina o le tatou tauta ia e le nei vanga o le fiafi ioe pa ia o ai ngai le tai e le toe a ufagaina se whamatalanga a siata e le toe tau paupaoina a wao le whea ngainga e tausia le whea alofani whamai upo e masania i le atunu a whatia le wholaunga o na lafo leo le tila i manono a inaolo i ai le lua i pou o malo ia i le whale a manono vai atu fo i le fio le to wha susualo le mali e doa ia ma le mamalua i le whale a manono tu luna no la to lua i tu la whale futi ma ua pau Fatalofa, fa filoa, o folofa mo fa tu limatu. Le dai fiafi malo le langi e mama, malo le soifu maua, malo le soifu maruia. Ia o mai lau fa so songa, o mai le mai moanga, o mai fo ile tapo inga le taimi o le fiafi. Suma ton minutu te le tu la fa, taimi ma do ya te ro nei. Ia te lo suma ton we te le mai Samoa. Suma tolu te aile lua pe ai au Italia ia u fam i tu la te le vai pe lima i tu la o leono i tu la te le vai initial state mai America ai o le vai au initia tu motu ma tu no o le lalo langi o fea la le ai talafa u penga me talafa auto ai lau tapu inga malau sa ilinga malo Samoa fatalo fatu lo to o una o le tau au na asiata o le tamaiti o le motu ia tu lofu ini matai mani tu tau langi o sio matou fo i tu malo ma sio matou nuu ia mai se fo i o ainga ia ai fia ka mai ki o moku kele se la fai e ho e tutua o e Samoa le atu pele le loto staimi to ai tau nuu le safo lau o le sunga ia le ataua ia o le tatou nickname Godfather. Ili ase mea ke fika ai fua o ia le suafa o Godfather. Wa o maka ko nickname pule le ka malo makua. Ia ai fa malo ma fa taro fatu o folo fatu de fu taimi. Ia o le afiafi wo ma paanga. Ia o ainga Paolo Maningafa. Ia o e u mai fia fue fai mai o le lupe se mai o e anga le lei ma fia e lango like, love and share. Ma de tue man ya lungo le YouTube. Ma le lungo le YouTube te mai mo mai ai. E le ngata e le ki nga ai o fofonga i me o ko mengi fa alu fisasi. Ma le au loto bad. Ai o se fisoso ninga fole na mo madou wala ngai. Iyo e mawaina i se le ni fo le mo viewers i lunga le YouTube ko so lo le nga sao ya so uma ya lunga fo yo le Facebook ka ngo share tele le like love o a uma vaenga ma fa yo na e so sonia ya atalo fatuai and it will be much appreciated fatalo fa le fo yo le tala le lei au na tofia le tua fa fe ngai nga tau ile langi lo to ngafa iyo malo afua malo ua maua mau tau wharetua whatalo whatu le nei fiafi ia ile anga le lei whasoa le anga le lei tau muli o lo tātou ma te siri le langi ia fiafia le loto e toi foi mai e whaau le tutua mo o tau le nei vanga o le fiafi o amai ia sa mora tunu bele malo ngā lue malo whatu toa whatalo whatu sunga ia o au
awa fo ye fa mai malua piula tatia ia isi awa fo ye o e kale si to finga ia fa lo to fale o yu ke karango ko ka ma fo ila ia le ele ngata e suluta ayo la to ia fu pa ula po fo ye fa tama po vivo ia ai to toso ila lo ma pe sulu fa awa oranga ya malo le fita itunga wale tau mo fai le ngalu ngale tu e ori telefo ya ori soi fuanga nei ina ya wa po le afoli tu langa ai oe ai uma mai longa e o le sauia mo tamai tai na o le sauia mo le farkua e ma fu le fai tu la tala e soi fuanga le nei tatou de se fisika kwa mai kala le ai ori hoi lele e ai le tangata e matua iti e aluanga kupe su engo songo odua e ai le tangata e lava yo nga fodi nga su engo songo odua e ai mari tangata e matua fa nga ni ona tofinga se de voila ki lo e mama le godfather io mama le godfather la tala le fat ai ngango fayak le soi fuanga malunga le soi fuanga e ile tanga de natural su engolo na to lua io na furinga pela li la kwa mo misa ya fa ka inga nga se mako ofisa akaro misa va yer kengi o le telo tangata ia auto va mai o mai fie lo mai ama o mo ia ma we mo ka farai but no gan sa wai honorable la ali vena ali but no gan ma o la winga le le fa pe fa ko ma bo le kaudia ma de ai o le winga ma u tu sa wa le wa bypass le vai ka ngaka lenga lai lo le e ka uro asia ta o fashion to lua ma sian fan ka uro ka fara mai o ya tele na yonat oye faz se pau se sera o kala ya e fai foi se na mana me o kanga kala ya to va mai de tono officer io a se de sila la kaka so va misa se fa pe konnichiwa o se ka fa inkia ya misa no konnichiwa namaste oyo konnichiwa ni fa inkia le ai namaste neho ma kimchi ilanga o ya se ronga la makifa manga ku foi le ai ma makifa manga ko ma ka fara le yo misa le o sa mo di o fala fa ko oi sorry miss yo e peila e ka ure ka ure e ka misa e pe ka foi le ia mais ai to foi mai la utala ai la le tangata wala valanga va ai yonga fodinga sau wale le se e mai o le sau o tahine tamai tai e ai la li tangata foi le e o mia se kaimi ke le foi sanga ruenga e fai telefoni ana tupe alu fa to ai lo mo wasi ngama e foi la maisi e fa nga tu langa o nga luenga e mo wasi ngama ai mangisi ai maisi e fa nga kofi fa le nga o ma vola ona o mai mene yo wa e walanga ele nga ma le lainga so le e ka u do le o fe wa ia su sanga ma le wa e fisili lo le wo ma fisili ai si e nga fa ko e o le wa fe piula po malua mai malua ia ai ono ma fau ro tu lang fo peleki o le alofa le o kaulanga se fuma e si le faka ki ora kala ngai e ke wani fia o ma ya anano foi ya tua e ya la ai foi la isi o e makua I passo ar merko finga o le istangata ma tua passo a ko finga ya e paua fo I wa
Ataro fatu ya wala vai ala kala ya o ke wale fia ma ya o ya kia. Ya matato uma no jato programa fatalo fama o foro fatu. Fa kayari au ko ko fa mai manga ya mai o fuji wali ai ro suki ya okay. E ala ngale fa mai e lua vai ngata won me lo suki. O ro suki e roku. O e ko o ro suki e fa ponga. Ia marusuki ai foi com a mãe. Ai vetura utala. Ai se singa ke ma ke ai se sina te au mai le winga le mafua anga le melo le suki paoki. Wala nga e ko ke fe ora me o ka ko suki. E ile stangata. E le suki le ora ako. O fe ko ara wala ko inga. Te fe to ala utala le yo se utama. I have never seen my dad in his whole entire life. E faz suki. Mongi lava. E malama foi tangata e masani lo utama. E o yo to fa fine mo uso la to te moni maula ukala le. Kai lo ye kai miu ke le I walang o le wi or mato fa na. O ke le mo mai la le kai mi le lu ma wa ila nga matu tua. Pati le taimi ia mai la mafutanga mai nga over mal fast food ko sanga. Isi o kama. O te le I va aia o fai suki. Suki le? Le whakwa. Whato a over aia le isi o koi inga isi suki na ua maliu. O kiro konga kaka o konga mai ngā wātu wāle o konga ronga pusa maliu. Tole. E au le isa. O ara. I wonder pe nga se e isi o ki ngā o ngā suki. Pesa suki ko inga. Awo kiro kunga. Ta oto mai al tangata I tono al pusa maliku. I longa suki pae. E longa suki pae sa au mai e sion to fine mai Amerika. Ia. O vai kunga. Sole. Ole matua I au le lei orgaka. O fa pia. Mai maha were kaimi ore soifuanga. Ai anga suki la ko inga. Sole. Ya, ai o lea. Ole mana ya oela le te soifua pe ai aka mo fayar fanga we vaku so suki fa me aro fa we aris ka ma fa penga. Ma se fa kuma me kiri. Kiri masangi nga me o kiri masangi ro la kala fa masangi. Wala nga ke fiwe ke e fa suki ya er ke me ke o ki. Ia al te mire nei fa masani ai manu o e soifua ma walo manosi. Ngai ku ale lu morfa aka. Mai fa pe atu fa ata. Atele fa ile atu ai ke fa fa aka. E te tu mai fa atu fa ata we e. E se lo au le lei I fo ringa nei pe o to no buso. Iyo. Awalanga o kot fana la pe atu wa. Fa ko kala mo ngere yo me kot fana. Awa ona ele taimi ole ale langi e kile fa ku ame wo ka langi er mali wo se so le ai ole ale langi I to inga le kot fara e kile ka makea fu ma ele ka nga ke fia va ai longa I ko kongor pusa madim langa foi wa va ai so o suki me fa nga wo fia ia manga ia Over mana ya la au le mo on tola le to te compliment mai seta mana ya lu suti mana o te tali tonu vo o to tala vo ina ye fai te mi te o to mai el pusa mani e sire mana yo ya fatalo fa mo foro fatu ele au foi suki o fa karo fa le o fa karo fa mo au foi suki ya mana ya me se foi tau malulu so le manga ya sa o mele ka o suki fero wa I fatalo fa tai tu ai le to telefo me se foi la nai nai tangata nanga le lei mai foi ngai suki manga ya lo fa tai le ai wa ya kwa fa ali tu lungo le tato wa o le tato por kalame ya ai fa tele mo ila tu malava o lo mafuta mai ya ma sheina le nei por kalame mo moli la fa tai mala fa malo fa tele ya ai mai se foi o lo do no tai ya e share ma vele nei por kalame awu foi ka ko ki popole ya ila do we o mai lunga I wai ole se fa kula ukala le
o te ofo le tangata e fia sau e mata le nei porkalami. Ai sau wika ai. Me moi lawa. Well, atatia ia fa HRPP ma fast ma sab ma la foi si pa ki dang fa mi sama tu mo pule leipa. Ka ki ia nga mea. Be no fa tu. Wa tu apolima. Wa uma. Wa mahea. Tatou fasasanga lo iluma ma tatou sa vali. Ale mahali ia. Mahali se fa kura ukala. Wo ke ia ngeia ai sen me liskan kai ke. Lo ko ngai play ku runga. Iyo lo va tu lunga. Soli. Wa vai a kwari wa ko fetau e media ia esa o ya o vai ko fetau e mai media ia iyo finally wa ko had enough finally wa ko ki nga le fali o le sia kangaka o la tou la vai ia la tou now o kere fa pe o te fai atu a me o tau pe o tau mai tau au esa o ala ukala ngoa ile tangata avisa o ile tara no ele fa pela ame o te fai atu ame o ke ioe mo wa na o tau servita sile tangata o matua fanga le nga mai te but o ile isia uso lau ke au fa kasi vaenga fa kasi lango fa kasi le HRPP o ya teia ua langona lona ino tu loa feo yo le tala le leima wala ngona lona ino ile ngana ma fa le mafau o fingere ya wo ko ka wala ko ka ko farolong ya le wo sia me tanta wa fu kire mga makai fa tai tele ina ya uspai ku ye le tsia ngai ka mai mela ya pi ma ngai ya wor fu dele si to fa fonga ita to fu dele ile fe ka wa ino fu ka wa ya. But this guy's got a point. He's got a point. If I form Good morning. Alo so full necktie out. Yeah, le fo ye. Inusina coffee. Yeah, ona matai fo ile nga luenga le aso. Asi ifaya tulava sia tamai tala pu ule ile fo fine ngutu pu afo ile o litia mea maili. Le fai maile la por Kalame Sydney. Masi tamali fo ile o tole fo. Ele wanga ila sa fam talanga ya tole fo. Ai ole fafine lea ngutu puaa lea o litia mea maili. Leo te tala no sa o atu lava i ai. Ma o fai atu. Tu ulau mele fai o lo tau faleanga ma lo lau vavali. Ma lo ngutu puaa i lunga o le lua Port Kalame. Ua matuata uvalea i lava le chapipi ma le au lango. O le tala mo i lava. To a tele o tangata ia sa lango le lua Port Kalame. Ua o ese umai lava, ma le mafutanga lea na rua whaia i ngā i Sydney. Ua o ese umatangata o le ino sio o e lea, lomtua lea o li tia mea maili. Lea e pi o lona vai. O le whautuanga lea vatu sa o lava i ati o e a li tia mea maili. Tu ulo nutu puaa. Tu ulo lau vale i lunga o le nā Port Kalame. Ua matua ta uvalea le japipi ya oe. Ta uvalea. Tau valea ia le sunga ia tuila epa, tau valea lea le pule tangata ia fai pule ia, tau o Samoa, walau i loa le tau tua. Nai o mai lunga lua Port Kalame. O le tūlanga fo i au tua inga ia la lau solo i tangata, ua matua ino sia i lava oi. Ma o tūlanga fo i lea ua leo tua ia inisi e fia mata le lua Port Kalame. O le maa losi o lau ngutu pua, o lau fautuanga la, tu uloa. If I was you, I will better stop doing what I'm doing. No, fa foi la se fatu la utala. Forget about I want to si tatu ya ili mo le tala por sa noanga a le su Andrew. Forget about tele fatu ambe o tau tatia le ya le kele fo yo fanga marka fa lenga mayo. Ai nano fa ya tu by the way, langa wangalo no o vatu le la bata inga mua. Ne te wo to fa pe mai o fa ingoa e morio o ia likia. Ise upulenga tu lo le ngoa le mea maile. No. In fact,
I have done my own research. Po umango su e aku longa ai ngai sala ilua tu lo le ta o le fioanga o longa ingo sa o na. Ya. Lela mana tua o la fo ya si la fia e morio. O la si la fia le ya morio o mandu o lana o la tona la to mio mala ko wa. But somebody had enough. Mana jo foi le tala fai le ipu e kau masua sua. O le ale me kupu le ipu e kau masua sua. E punga i fea. E punga i fafo. A kau masua sua lo le ipu nga punga lo le i fafo. Now, before i fai ai kala le ngai longo lo ke fatoa o mo nei lava. E tanga tana la tu sentinga mai nga pe lima pe ongo anga lela. But sorry, o te le mawhainga openinga. Leanga e mai I have to join something. E de kurupu nga te le fia join kurupu. Tu lo lava. Ku ko kasia tia. Io power vaenga pean over power vaenga mari okay join ai. O te lango le whainga malo. Tu lai mai mal whainga malo a lea na o lango always lava. E whawai lunga o kar kunga ma vaenga o te ioe iai. Toi foi mai la utala. A ole i whaia mai le sa ile o sa i mai ai finally. Ua iai se kangaka e ke leso nga loko. E kango e koso makua i koso a i lungar ka whirima. Lea ngai peino o whaia tu. Olonga ingoa sa olea. Ya mantua mai foi lasi ka koi fo ingoa ngei o ingoa foi fa sa moa. Mea maile mea pusi. Yes. Ya tele aisi. Ingoa. E nala na whaia tu la utala. O ai foi se lava ongo sa ia ku ai ngakala. Tu lo. O ai foi le koa mangu se o ka ko sa moa. Te lo to e ili si vai nga nano tau mawa e nga penga sia mai fo wa fongo ki fa ka fongo ki nga ke mai ai lunga me langa o uia langa ese umata to piano fat o uia e paulava o kele manga o e au mai nga tu lo wanga nga fa e ku usa malonga ingoa manga nga fa ku fangua le mafufa kele mana o langa e nga o ia o matua Ulo lava. Kau ke feika uma ka ilo fo isonga fieka. Pe kukusa fo i marka ko feika. Ai ore kau ka kala ia nga fape Ke le la vale le winga la utala. E le la ko va ia kula ia. Awala ngore manda ya. Aka ko ka uakua. Atato tango fita to watu ale kau ke opposition. Ava pe ole kau ke walanga tau tele o vaenga. Ole kau ke fa ngai. Aka ko ka ngo fila ka ia he. Or makua e nguku pu ale mafofau. E akaka. E le kea. Aisea. Leanga ole na te loa. E tau tele o tutu fa tasi. E tau tele a mi o pu fa tasi pe o ngai. Mangora upu ile le fa perkangia. It takes one to know one. O le ala le wing or nga fa makalanga mam le mori or kala lu fa ko. Iyo. O le ala le wing or fa madalanga. O la wa ko review la lava ka nga ka o le la ko vaenga. Uzale wa mongie I fare ko piti. Makua I mongie I fare ko piti. E fa ya ko e uru fe o ai la fai ai o so mai au so mai ai la fa ai le rola la fa ai fe o ala bo so mai la fa sanga mai ro marka nga ka la ko vai la fa ka ko ai fe o le mela na le o tupu o le me tonu ala na o le me tonu ala na o tupu wo koe whaasanga sa o ai mori o mo koe whai ai. O oe lea ua ino ma ino sia ai le HRPP. Langa lai le o ke le whaaseinga kala nga. Pego whaku, o ki kilo o context o kala lai au mai. O ke o kilo I kuaku I le kangaka lai au mai kala langa o kaka foi lai au mai kala. O le makua wha le ko ngunga foi lava. A o le winga o whamatalanga. Onga o le winga o lana whamatalanga lai au mai lea lai ngo inkalesi. Ele se la kala nga. Ele se ko kala lu ko fasanga ye mori o maka yai. Ai ngi si wala nga le ngi paloka ku le pa. La pule. Fo koi. Ya wala va ya u ko au singia por au maku ko ai tapi pije fa ko la kala le.
ai ngisi ua ingo le anga whai ai ka ngaka i le HRPP. O le finge lea, marungari lea. E whai mai la ukau vai aku ia ko le afoa. E whai mai ko le afoa pei fo ilele wakau i loa le mo le maasiasi o le whaarumainga. Ai ua whau kua ingisi o le aingo siong ko ruanga ngofo mua posesi o sa e kamali anga, sa le leia lo kamali anga iyo e pui nga singa. Wale ka ke kau vai ako le amai e kangaka pe a maoni. Ai la e pe wakau urufia nga. O le alu le le kangaka lea. Kaka le ka umai e mori o lo ngaingoa. Oka. Le lau au tau atua. O tau lau HRPP, se whai fo se ngaruenga, whi soangi ngaruenga ngā whai e mori o. E rau whai tau, whi soangi ro iai. Palasia e masesi pomu, iai walanga o le fiu ma tau e whai atu. O le mau ke fiu e fiu, ai wha per finge le o le mako loko le anga aku. Ia o e fia loko le anga i le kwa inga kakawapia. O ai e fia loko le anga aku, e le isi, o le alofa moni le anga e ka vale hai ngaruenga whafasala lau. Ara wo foi atu. E ta uvalea ai le ngā luenga whaasala lau. So a ila se mea mau ke kua lalo. Mau ke fia kua lalo aku. Wha mole mole. A whai fo i ai au e ke so ngā lau lau. So le. Ele mea ngare kau whai aku ia. Ngai kau whai aku ia kole fua. Le video ngai mai runga e. Nai mai e tu lisi fo i ngale e. Mai ngai kau whai aku kole fua. Ia o leo ke vai aku. O ngai isi fo i o inga ia e ko ming. Ai whaasanga lomba kua ia. Ai whaasanga mai ia. O ai maro ai ngai ai. Soli. Ia. O la utu alalo lai lau o fionga tole a foa. E peiang o whaiaku. Wawe ese wako i kua apolima wa fo i wa umar kako whainga paloka. E kou ke fiu e sae lili i mailo uka mali anga ave iuka ave i kai ave i runga ave i lalo. Nothing will change the result o le election. A kako kala ngofo i whaafare whaasala lau. E mongi eri kala sunga le fionga le pale mia la aure le mali e toa. Wha malulu atu. O ai o tātou le ua taritonu ina le atunu. O ongo lama e ongo sai. Se ia umara ngai paia inga. O ka kako koe a vau fu ila ia lea. E koe whaasofi le atunu o matoi longo pueri le atunu. Po ai lava e whaaku koe inga le aku. Ai, o ke le koe whaasanga e whaakau makakao ia au kou. Na lana le utou whaafonga mai ai. Le ua ukangoa acknowledge atu o tau suafa. E oi. Lenga e po le a foi. Kasi le a fau kuanga nga mai e. Se kasi o tangata o te wa ai whaata maa i ai. La ule ka uaronga suafa. Ai kasi leo fau kuanga nga mai a kia. Leo u mantua le taimine nei mao le fau o whai a kua. Langa wau, o ki karia fau kuanga. Na iei se ta maa, maa o te iloforo nei ta maa e le misi lana tapua inga i le prokalamine nei. Ai na iei lana tu alalo na mai e te au siata. Paua leo lau tu alalo e vatu le prokalamine. O le aso le fia e te mana i te sai ai wha mole ia tango e aloa ia pea suafa o nei suafa makai o ngai kangaka ai vai leo open mind ai wha fonga mai foi pēnu vau le taua ia lona suafa o lana au ngani le na mai e te mai awangi e whaka mai kiki a kufua le anga o oi o le ko o le whare whao kumua o le suafa asiaka e wha i kumua e ongo i puli. Pe o ala e lau e ka ufa akama kanga i o e wha tama tamaina o e peta pepe mai a oe. Tango pea o e tausi wa tele leanga o lou wha alangi ngaranga. O oe o le kausi wa kele. Kei roi. Sa uar foku wangar ko inga patonua. La ngai whaisi kaimi e ka ke kau fo ilele lo fia ila ngona langa I'm just a human being. Ele o se angeru ko ki fai kala valea ma ko fai kala lenga mai ya ai la te mi foi le pi tau fa pena la utilo ia na te ia le o tango tu foi la ia ua fa ka mai kiki ku foi isi kai mi ka ungo ko suafa to suafa ia te fai duai ia o utalia le fautuanga wa au mai ku sala pe ko ke fa ka mai ki mai ia langa o kalia le fautuanga au tuet
mo si ko inga ka pua I prokalame ia la nga le ko fa fonga mai ko kango ko ka wa ko morio ko ka wa ko le foa io ko ka wa ku isi ko swafa ia ai fai kalia la ko ainga fai kalia ko I ku malo ia ma fai ni fuanga ia ko wa mionga pe fai ko kele act up ko kele o live up for e kusa ai o re mawolunga o kulanga I o ko swafa toi foi mai la kana o le la ke aka ia si tanto tu malo ka ko malo langa si so ko fara lu to to se ma fa so ai por sunga li atawa ia ai se o fa te to so fa no ne yelua so fa no ne yelua ole so so fu mua ole fa fine ia Helen ka lo fa ia Helen happy birthday beautiful Helen falo ia fa fetai ile tua ilana tu singa ia te ole fa fine wa ulia mai ai lo lua so mare tolu tu sanga ile so o le talo ia tu lu inisiaso se tele o lo soifua wow tiu te fare tina e ala ile tau siaina o le oloa taua ua whaamunu nai o lua alo whaga mawhamunianga mai o uso matuangane ma unei o mam siau tina ia Belinda whaaftai love brother and sister ia mo mea uma ma le alofa inai whanau e ala ile nei au nanga ia mo so lava se me alofa tele atu mo o lua ia male ainga o whamunianga ia mo o ele fine o le tema itaile whaisinga uka maikala mauti tau nuu atui Victor Viola o lai Kerry ia siana pepe le sirfia fo songa le atau se sau le ataua ia show anko le ataua po kaut fara no so tule ia pese ai whaafteite le lava Helen e uia le kausa e so leo mar kausi o mangava so nislea ia ai le mawhaina tu ua le whaingo mako I puki ioe always come down siaki matou po mako okay malanga tuai le Blue Wave TV ia e silfia umala mai pulenga ia me se foi lao le tato o nanga mai malanga ato le Blue Wave TV mal proclame ali tauta ia e mai anko asiata mai ato fa manuia le tua ia toi le fine ia ngaola ma fa nau siana tama o lai mauti o umala fo ia pen o fa fa ngol tama ya Blue Wave ya volte lau pepi ya fa manu ya tele le tua happy birthday ya joy la fine fa popo le tua ni situ sanga mai uskai ya ma so songi siutina ya I me fa ile to ainga ko fa kadi mai fo ango ko la ko sanga fo o le isi aso fa now o le aso soifua o le fionga ile faletua ya tine upu ioen o le wharetua ati nei upu. O se tasile nei o sui o le komiti a le fast I Las Vegas. Ia le tangata au le leile tau te sila mai masi o nali. E whai maila na pea au le lei pae malona pale peise Tahiti. Ia whaaftaitele I le atua ono suma lima ia ai alu sa mo fai lo pensionga wa pensionga ke ro kwela ikiki wa kasi le fiera ikiki pe fa ngi fa mo ngai o ya le tu si mai wa lo matua tina upu ya po anti upu hafte telefo I lo wanga le matu fai malangatu fa manuia le tua ya mo pe o le malosi ya e ke kadi malo ai so sa mo e auto va atu lo to wa tu au le mar ko skeki ta tor maralonga foi mai fa felai Godfather I lungor por kolam Talofalava o lo ingo Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei Manurewa lo o langa atoa. O matua lo tama na whaavaina le e whakasa I Manurewa se o ina toi ina malo lo penisione Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folanga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O matua lo tina twai wafau aleni masi ya aleni ia o matua. Na afsasoani mai lo uola whaaloalo lo uola tautua ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu mai sa taua I upolu ia matuvalu maniwe o lo tina pelepesite Tipelu mai sa sina I savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fau tua mo le itu malo o Manurewa mo le Manurewa Action Team.
Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mātou wha moe. A wale alo atu mo le pālota i le māsina o se tema ma o ke topa e tausanga nei. Whawhitai lava, soifua ma ia manuia. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Mili mai loa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tera noa. Au ase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele I a te oe. Whaafiso tai loa matangi a mosa, I le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika, whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātang o fie, mo le la le lei, au le lei. Whawhiso te iloa, matangi a mosa I le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tau tua mo oe, ma ainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Taimelo wati leo watoe se fulu minuto de leo le tu la lima I le tautua whaawawa le Blue Wave TV por Columbia o le tauta yae to aitu nuu whaipela urudi. The Man in Black and the Godfather in Black. Welcome on board. Ia haere mai ma lor se fu bruia sunga le tau. Sunga le kai. Ia pa pe foi fa foka ma sisila ma sa mo yon kurang fa lupe. O kurang mo lunga. Ia fa kara foko leo mo fa fila yo ko e ma pokalama ko fa ya siaka mai mai. Ia le na tonu lava o le ua. O le ua tau le sa tele o le tomaloa. Io o le tomaloa e ato ia ainga tau se le rumuenga e ato ia to o tusia Samoa ia ai o le fa matua o le proklame le nei ia sunga le atua mamalu ai foi un proklame Ke fia se ma ko mo ko kere mongongori fa mo so ku pesa ba ko fe kawi tawi oi ai ngai le tai e wa e masani
o le to o e tausi a le fea lo fani lo winga ya kangia mai alanga le mang ko ngela I ono o le fafatai lo fa maite e tangia mai la pe a mongi ya la lo do vivi inga e le ka kaulanga o avengi me ngi petition leila nga e ka kaunga kausi pe la o ko fangi yo ai ta mo mai ke mo ka ri fo e ko fo ngo mo si mo ka o black sheep Malanga tati ia matou sa vai ma poru awa le upu fa sa mo a sa kia le fo longa tu mo ma pule o nga la fo le o ki la pe I mongongo lo no winga e tangia mai o manono te ua e ke ua me uma ala ko ma ngumi fa ma fola a ve vesi e fa file mu o menga lo ele se mongongo ma I ka fa vesi mongongo I like that wa foi o sabe o ka ka se mongongo le le fa vai papa mongongo wow le sila mea la wa pale mai ia fa pela a nga malo e lo fon fika nai per mo ngo ris finger ko le o tau nu o mo nga e u ye se le langu nga mo ia a o la wa kingi ka wow ma ka ngu ia le fon fitala yo ka mi kan fia ale la ko ya lu le si ko langa fa ko lo ka kala o fe la le fa langi o ko ka ngi lo ma vo o le to si le fe lo fanni ka si file mo lo winga e ka kau fo ila ona fa ata o matu me I kakau no winga e ka volang fa pe fo mo pola ia lo na loto ia le ai fa luanga ma ka va o fa inga lo no winga manono have spoken what tau lona wa fa pe ela ngaru mo malo na fa inga pa inga ngenge o le menga ka o mo kanga ka e lu me ka o tino mo le nganga o ese menga e lu e se ka mo se ngu e ka ngo fa kasi kingo mo le nganga man fa ko lo filosofia fa godfather de we Armia ia e poko idea ka mai. Ia wa ma fo yo na talanga la ngale dei vatu e fai tu porta porca la mesole. E sele mai ele tu o so soani. E fo ile e date fetango fi e fetala il porca la mele nei ma mai le musunga e tala feaunga ma taimi. Ya sa ola e te wai le ka wala nga fai ngi su mangi petition. No. Io ele ka kau no ele fa pe fa tu a me or kwai ele ya se ha me ko ngule me ele fa pe ele ave sa ukangi ingi fa ko singa ngai fa pe ele ke o se akua le ai ya o akua o le video ye lunga e fo ya o me nga fa ya fa ko singa e comme ça va dire fa no o foi pule pe ya e u ya fo ngolonga nga ese me fo se ya la pule le a lo fa ye mai ala nga renga ai ora mana ia foi la ai alu foi la te mine nei alu molo mautinoa e te lavato e te tali le sfulu tau sanga pe a o uma enga ile manguia ai penalize i lo o e sfulu ko sanga ai at least let it go la fole frozen le moving let it go ia o foi la ia nei lima tau sanga ko ka va foi de sima ka sanga o kai e kule pa ko fa Menga ka or kingo. Au le nganga la ia. Le nganga la ia. Ya, man ia fa to fa la inga ka fa. E le fa si kala le wo ma wo ma se lang fa pe no fa tu ale ka sentinga mainga ka ngaka. O te le loa. O le la te va ia tu le fa pe mai se tala fa tala noanga ar ka ka pulotu. Ma lana loia masani o fonotoi. O le fa pe mai fa mai wo apologize wo fako esi. Now e ka kau officially ya o wa ai se malama ya kia. Malama ya upu maukala. Ke re mo ala sunga muri uma le o ka ye mata mai mo mai. Yeah. E se kai mi o fako esi ya fonko au ki lo le issue le. Ya fa ko se fo en ka fa esau. A foi la na le fa ya tu. Le ka fa maro si esau. O le ai fa kari wa olanga kala e umaro le election sau roa. Yo, moro sau. Ale wa umaro election. But more si la fia le to tele. Le ai and I will never
Whafonga mai la uofo fongo koe pia. O ia whako ese aku ia oi, o lani mela whako ese koe fuia oi. O lani o mea whako ese koe fuia oi. Na bawa tangata te whato ese ia uia ia. Ila va whare tangata ia o ingisi o manguaria o kouwhinga ngalo ma maruru aku. Aere ai masa ukala hango ufai aku a me fa sile ia la whako ese o le whakari aku ke sau whai au su. Se ie sau la, ma se ie sau ka penga. Sau mai ka penga mai. Pele umhae ke ua e koe afia i le menea. Sau ka penga i eilua o le waka kikia. Wa yei foi ma ua suenga mai uma mai Samoa. Sau la pele ke le koe uia oe. Ke umai mawailu foi pule. Share kula ukala le ia fungkoe. Wa le nga kenge suenga mkau. E koe foi ia Samoa suenga mkau. A wailu te whai atu. A e fio so mai ngai la mausu. Ai uma enga ki ko oi kuloua. Ki ko oi lo wa ai. La fa fengi. O ki lau fai pule o ki marau loia. Fa fea. O ki marau miria. Ia nga la filafi leo le mai lea. La filafi sonor kama lea mai wa ko uru ngifo kulo fa fonga le tunu. Wa ati le tino. Wa aki e mai le kingo. Wa aki ona le sikili kuloua. Kama lea. Kama lea puroku wa aki ronga kingo lea nga fa pea. Me lea nga le ai tupe. Ai afu le mafufau. Le la filafi ka i le city. Polotu. O le ua maua mai low address. Ile mele ke la fie ka i le city. Koe kuri makarasi. O le ua maua le ya. Ko sa le nga e sa ngofo mai kui kikia e mawanga le ko le private jet le nga sa uri panmia. A le ua fai atu le fefile nei. O le ua ilo wa tau mai le tangata. Na tau mai le tangata ia tia ule mele te la fie i tai le city nei New Zealand. Iyo e. Ia whaangakare ngā tala. Ai, e toi fo i mai le maa whaamatala le ai. Le i sesi le ai whaamali atu e le am sesi ngā whako ese fua ese whongoe. E mera renga maa whako ese oinga sesi. Ai a whai atu la uia sa utala whako ese. I le tūlanga la walunga la ngā ue whailo whai ai o la kuloua. Ke lero ma whau. Whako ese ai le wālau tele ia fui lele. Wa maa lora maa pāki. Ia wa fo yenga ki ngangi o ko loko menga e fa ko ele ngai lo ta fa vale tele mala malama ngi winga ngi kala le la ata wa tua fa pe fa to ese atu ye o tinga mai o to loto fa to ese atu fo la sa matuta nga hello le mori o fo o fa le ai ele o le mininga ai e ila me mali se yo to fa fo fonga isa ve unga moar kanga kadea Mana tala fai news pepelo mana fai ngā report e fai te tau le fai ngā malanga mai e fionga le li pāne mia e la vaku i ele le ke le viewers wa langa le mele a lesu esu e viewers solo a o se tasi le o ana saunoanga fa aleanga i nai le fai ngā malanga mai ai mai se o le tauti nao a inga e tu sa i o le fai ngā malanga mai a le fionga le li pāne mia ia fa fonga mai lai kala ngofo mala fila fi de tono potu mo fai o le fasili na fi vatu ya toe e te tali tonu ian le mena na lo pipi mai tono le tusi no e sa to tongi ele ainga le pandemia me umalaba ilana fai ngamba le ya sona na fi now o le bainga na to do with the private jet no na no ne na to tisa ma to mo fo ilaba tanga te e owning the private jet le we have to be very careful, make sure that everything is transparent. And why I say that, leanga o drugs, ma mea umana mawhala whasaina, e matau tia lava, sao i tono retato tino. So we have to make sure that we're on top of just about everything. Ya me se foi lava niso minsta, so ai lava se malanga I fafo mawang pa pena. Ta ua ia o le matua I tato wha malolosi lava. Wha malolosi. Ya tato hold them to account. O ala mini lato me fai, even malanga I fafo mawanga pa pena, ta ua le tato no rofo manino ia I lato whainga malanga. Ya au ana mana I se me tupu mai. Yo e lano teimi nei, pei foi lava ua tala no mai nisi foi lava tai o re tato tonu, ua matua I sawa lava, le alu o le whala au whasaina, le aisa I to tonu o le tato tonu. And the majority, or 99.999% of these drugs are basically coming from outside.
Ai sa fa funga tu ri atu we sa unga mo aleti. O kwa le mafofaua. Wala nga ele o peisa nga famkalanga ilungo o se upu fa upu le po se mea nga fai si mea lanki ke le lava ia kanga ka ile official headline hunga heading ale almalo ngapa pasi ya le wavi foi lunga le e ka mai o kwa le mafofaua sa ka nga ave longa benefit of the doubt ma fa alo il kuskusinga le langa le lunga le official le head almalo alo la vako le fa sa longa almalo ai ngo foi ma milo in fact fa mai ya ko ka kongo ko kongo malo o tatu va ai ko kongo malo ta ulea nga duai anga fili shem leo nga ta ulea nga duai oi umala le official pale mia sui pale mia e ka ulea nga uma ko ya makoria amaka ko ya fongele ya ile CEO le official pale mia ya shem leo arwa ko ka ulea nga ko mal pale mia kaulanga ko male nga ese palmio o palmia o fonga o ko lupe ka bole ko male palmio o ese palmia lua la ku nge vai malo o fonga mul pola nglosa ole le ma fa fonga le bo ye ai ti sira fiala o era na le ma fa fa almana ya se uma pasir ki lipile pasisa o ai official leo o ba to le ia le nephew tu lo le nephew la fionga le pale mia le nga ia te au to tango e to fa upuri tu inga le to ele ngata le ole ai tu i anga i le malo i kabineta ai wo no fo ma fatu le tala o fwala au fa sainga le anga ko kongi se ka ke le o ka kongi vale ole winga tonu ale ola na fa tami lai whakanga whakamikami. No fo au mai fa mai tauti tali tonu ai le na, le kala le mai le press release fa mai tauti tali tonu ai. Ia walanga o le tui titia mon matu so enga le private jet. Ia langa o me fa pe nei langa o le ka uroma drugs. Ia nga. O tau sila la Samoa. Ia te au fo ia, le whainga malo marka peneta. Awana i mama, mea la ia, o mea ka uala ia, ka kaunga ave ia iko. Ele pe o kulo o mea whaavare vale a longo re ka mo e solo ai. E tau avatu ai mātou. Mea kongwa ia vai leanga leo le atua. Lea la o koe whaapupula ma whaasusulu mai. O ko ai ngā la fonga la ia. Ka kaulanga avaku e whamangingo. Leanga in other words le atua. O leo o ngofo kuwa i o a inga o paramia. Kuloua le songa la aule le mali toa. E dioli drugs. Longo wingo i lea le kukongi ai le private jet lea. O koe rephrasing a koa ngā kala lea. Ioi. Ngā kongula. Toi play tasi volava. Toi play tasi ele le fa tepa. Toi amata amisha amatanga na osina amatanga lea ele ana alvaenga lea. Listen very carefully. Toi fa fonga mai ta do ia le au fai ma fau le ma le mai la do e sa o se sila o foi le te HRPP. Ai e ke aka mai. Fa fonga le lava. Leanga o le tau te tau sa ili po ai kongula media ie le fa o lo aka wainga. Leanga never ever is a press release mai ana malo. Nga kaku ka ngofi criticize like this. Na pa wa press release le atoa le to playing ar melia. Leo te admit ya na fa ye ka ko criticism. Ongor fe ese ai o vaenga na mai. Ongo ese ya. O malelenga. O vaenga fo ye le mai le ar malo. Le pi ese mai fa per kangia ese mai le asonga mai. So we just criticize. Of sitting here. Mo ke sitting here ese aya so mai fa sa mo aya so ale ma and this malambe what they mentioned mai le pui fi ole ma. So it's an issue. Pauanga meli atoa le utumana tua. Nga kaku ka ngofi ka ko fa se ai me ia malo. A se upula ilo ngofo makoe restructure a ko ar sa nganga malo le wa mai ala la ko press release. Ai sui yo manatu mau assumption mau ma sa salonga. Oh, that's very serious Alito. It is. So fa fonga la finga kala read between the lines. Listen very carefully. Le la tu avatu ia allocations at tantale. O le fasili na fi avatu ia toi. E te tali tonu ian le mena na lo OPP mai to tonu le tusi. No. E sa to tongi ele ainga o le pandemia mea umalaba. Ilana whainga balanga le ia soana nafi. Now, o le bainga lana to do with the private jet. No. Na no ne to tisi ama to mau fo ilaba tangate e owning the private jet lea.
we have to be very careful, make sure that everything is transparent. And why I say that, leanga o drugs, ma mea umana ma whala whasaina, e matau tia lava, sao i tono re tātou tino. So we have to make sure that we're on top of just about everything. Ya me se foi lava niso minsta, so ai lava se malanga I whafo ma vanga pa pena. Tā ua ia o le matua I tātou wha ma lolosi lava. Wha ma lolosi. Yeah, tātou hold them to account. O ala mini lato me whai, even malanga I whafo ma vanga pa pena, tā ua le tātou na rofo manino I lato whainga malanga. Ia au ana mana I se me tupu mai. What is it like to beat around the bush while lolly? He crossed the line. Yeah. He knew it. Wakolosi le lainga. Kau whai loe. Fatanga teu lu ma fale lolly or kalama famai. And we need to hold them accountable. Now, what do you mean? Olala wing ola ukala hold them accountable. Kako koe o ile kusi. Le ngai mawai I le unga e mawai I mai taua le mea lea se I whaafonga mai ai o tau ia whaia morianga o mea. Ka koe fo o le winga o le tala whamai e ta tau ona make sure e mangingo ma ia muri ka ia le lei e ka penge ka mingi ska ma le pale mia ma mangingo ai ka kou le kungu. Now, o le fasili ngu merkasi o ngenge furkus. Mangingo. O ngenge furkus. Ia vakul fa palangi wala ngor kama fiangangu e fiangangu ai afa Samoa angangu fo I sirsila fa peltani al tusi la ngola fa mai engenge fuele o mangingo me ia lo no winga ile o malie ile fa amani no ngar malo ai pasia vai Prime Minister Honorable la aulia le mali to pola te vaule with te Fosi Schmidt left Samoa yesterday afternoon kusala ole Sunday 21st le kalangoa ngai 2 days ago for needed medical treatment in New Zealand. Medical appointments were secured for the Prime Minister at the end of last week. And the decision was made by Cabinet for him to be flown to Auckland for a trip. Yeah, ole la mai kau ya Canada po loko fo I kele o masinga yo kea. Ele o ia lea. Po lingo me le kam fai fa upu ni meo o kafale aku esesi o ilunga aku. Po le kam fai fa upu, le kam fai ngo ma fa u e fa upu me ia e kule ia ko esesi ilunga aku. O sa ro ia fai melea, lo elo fa balbalea. Ala aka me ka ye ku aku. Wa fa mai le fa langa research la ko fa mai le fa la ko research. A lot of research on skyline aviation le fa ya. O kampani le lo ke haya inga e haya fo le mo malanga fa piko a fonga al malo so se fa malo Pacifica. A me se fa mo kuris. Ele haya inga I drug dealers e kampani le. Le ia tau o mai ala so te inga le fionga le faululunga o malai valele. Langa leu ke faya. O me ne e faya iso swenga. Mai ala so na fi. Ina wo mawata na mai. Mai ala so te inga le fionga le faululunga o malai valele le fionga tu mo e vile. Au mai lava le kilia le mai le fionga le faululunga. Ele ai ni pasiar ka peneta alo ia me uma sawa I mal fa mentalanga. Ya tatu talo uma metapu ia le fa mo le fionga le par mia. Mai ka ko ia. O hangi drug dealers maginga va le fa so ko wala nga ka fo inga nga vetu mantuele e pulenga le vai vale me ia. Longo winga la fa metalanga maula le. E corrupt uma ka ia. Nga. Pa si sila la ia. O le ko ba ku le warning fo le kusare la fa pulo ele. Kau le chapipi masar salung masar me le chapipi makaka le chapipi il fa so kamale e fai mala ko fa ka mo e au mai e me fa balbale e ku solo ka mai o fa ngalo fo e como drug dealers ole upu monina ole le longo mana ia ole le longo le nga ole wa umanga kau fa le nga ya Australia Samoa ale usau fa kau falenga New Zealand la African City
Lai no fo tai apartments lai no fo. Ma o le fo i tau walu ala usu enga le ia tau wa. La ngole fatu a o mai fatu a o mawari mana na file information. O le a o holdinga le keywords le ma le mafuanga na lai ona o mawalo na lona le apartments lai ngofo ai. From a very fakua inga source. Wa le me tonu ana le tupu nei o fea wa ka wa le fea ruai. A fia ai ma me fai e vili o ko rua ma fea a o mea uma wa mori kai wa ku lima ye me la fia. A lo winga le o te fa to le tau wa wasina o so enga ma o le ta so ina. O le mele o sa wa usila. Manga kua mai o lenga kula i whamsingo ngai o le aiafu le kau whavalia. I mele pone, au te alatu tonu lava i mele pone le taimi foi le na ta amilo foi le fast. Ai kula i lo mauna le alai mo le mau foi tui vasa. Ai kula i lo le case, i onga morianga ngai o. I tupe foi ia nga ngofo o le ngi ai. O le hala au te tau i ite, I'm just paying off aku. E mangingo ala ukala le, I to be confirmed. E pe ia le ula lea. Le ki e mai runga or kama foi le por kalame foi le lea. Le mai koe fa foi mai fea. Eu se kalia. Ole somebody help me. Il au tipo tis foi mai euskalia. Na foi le por kalame ngale koe fa foi mai da ngu sila ngai. Something 51. Ka over ngoi kup. Yes, manatua any criminality ke involve ai o. E lo e fa maungia 501. That's the one. 501. O lea la, lenga nano fo yatu. E yei tangata o te masani le yai. O te loa. Na au mai auskari wa mangkorki o porkarame ki poki mai nga. Kusa ki poki mai oe. Nga mai la ia. Ona tuula i o e tu oe fo ilele i kai ngofuanga i e provide. Kai peia whainga fo ilele o lau step to freedom. 501. That's the one. 501, 502. Porkarame nga auskari. Lela ma ila utau ite. Ile mele usa wengo fongo foi kai apartment ia. Lenga sa kula io e tele tangata. E toe mangor po ole o kasida por kala menga kiki ya le pea John Key male nesto anga ile tato vale ma Australia. O maila Australia engage criminal activities ingi. E umanga fat puya ko kala ku. Au tato peke ala ku o e involve drugs, fraud, domestic whatsoever nga uma ufa maungia ko ki mai or ki poki ko mai ngi ya so foi lo official lo yar kama le sero foi man do o le fraud la menga ko foi immigration o lela o tu faiatu langa o le faisi ona tau fa leanga me fapia ai peia le uso o len ki mai menga walanga e mai la ia ona tu le city mo singa kaimi se kau back i longa vai ma koe kau mosinga nga luenga. Ele ase se senga marmol tangata fo ile sa loka ma ka fia umar tor mazina. Na sa lola ia mo wala nga ka mai voucher fo ile ka or step to freedom. Ole la uto yat. Se ka kong su ia. But ole halor ka fa le hangar ga kalia. Emma tautia. Ko fa fonga la kali nga kali ir kanga kai mala le le olanga mala le savea le atawa savea ile he olanga sa olenga nganga ka meki ma ko ile fale olanga le kai mi foi o faia fo ile mo le ai kupe nga oila ko le ya fa fonga mai la se tongi aku se ve chilunga e te fa manatu le o ingol la kikire. Ale se vai meu, te fai tu sa o lava ile o kanata, e se taimina matula ile o ia. Ile o langa ato o kanata ile telo tau sanga o mamafuta. Awa ila na fase ale na fatutu mai ia tea wila upol kalame le astonai. Sa ufai atu waila utala. O le winga ma le amionga, ale tama leo limoni. O le amionga fatamaititi, le faies tamaititi, ni mea fatamaiti fapela, a o pula masila matapu wa i le atunu. Sa sili ai. O na alu e fai sana comedy show awa o le lilo kanata sa fai me mari. Ala ile show na e ta ole brownies. La ua malisi foi o uso pele lava foi a vela manusaute. E alu la ina
e fai isa na me ata i tangata. Aru e le rilo o fai la fupusi. Ia, ai te mai e ia te. O le tala la le la watu e tu e kanata. O le alau whea, e te su e vale ai fua. Po le ale teimi e fai ai ma faa tino i le paketi ma fuafuanga le malo. Le whatu a whaasu talo na mai o na whatau nuu. Le whatau tonga. Tu le malo e alu. Le eise mea i te whisiri e fua i nā mea. The government of the day will reveal and, of course, let the public know transparency, accountability, and also good governance. It's none of your business. Lona lua le fasili. La le me te pui ai fua i limongi, sau limongi. Awa mo sau kupe a limongi. Ia folo pa kolo kupe ma puni i nā le ngutu e ol tau tala mai ale a tau sa veta tele a kunga. Nai te ilo le lei. Lo o langa atoa au e nei New Zealand. O lima i o le atoa sa vea te olai. A wafo e te pala aima e whiwhi i tangata. Tō se mea tā te o iai. E o mai tangata e lama o e whaise mea le anga i atoa. Ai sea, langa fo i te le mi ngau i tangata mai e whapena fo i mea e tuli ai o e tangata. I mea nei atau pisinisi ma. Au whatu fo i atoa. E te whasotai mai i atoa. E wha a inga malato tusi ia o au mai o wha alia mai le maa whatia. Ono o tu langa, o lato ngā luenga na tui nā tu o lato pepa i atu. Ai te le vini mea te au e te sau te fia tama mai lunga o lau polkala. Mea le lau whatu i atu. Nea tua sila sa moa le nale. Wa e lau mai le ai on ia onga mani ai un whailonga. Na a whaila nai te au kilani. Ai lani la ia lea e su ele data ma alwe Google leile ngō sa vea. Ma le whao ungo le lua awhis fuma le fitu. Nea sa waila ia lea. Le lea lau sau lau lau ai wā leo nisi tangata ma leun whailong. O lau tau tala mai lea ili tangata na tū watu e whawae ia lau leitio. Ma e te malama lama le lei ia lei a tau sa mea. Whawhia na e mata mata ili taimi ele le ele o mafofau ini tangata la tu te whaasangsanga mai a te oe po a ufo. Po nisi o wo tātou te mafuta. Nai te mata ye. E te moli mau wai. E kasi ale kui ka lua uma malfiu le vale le tangata. Le lau o tango e whamatala atu. E te ilo le lei. Tango lai whai au kamanga le e kule ia mai o e te sau tau tala mai kaukala kiki mai a kiao. Whamatala iai. I have been around Seville for many years. Tell them the truth. And you know exactly ele kele angi upo le ako sa ve fel tangata. Po ail tu ngata ngata. Eri lo si pela le mea. O sila la le atawa masila mio Samoa. O tau sila tu nei la le tangata. Le tangata faitala whaatupu. E faitala pepelo. E tau whaaleanga. A lea lai mawatunga o lea e tu lou alenga ngana e whaoso whaata i whau mai e tangata. Tu lou wa e paungan mangua te kufako paungan me whaoso. E ngasa. E reisi si me whaoso. Os blacki. Muta tu vaila da tu le mele whaonga haile nei tamar. So lor kamai whai me mari. Ia, ngau masangi a puroko por kasi iwa iwa lima. Yang ngau masangi o sabea. Wai, ngau kum sabea. A kemi ngā lai whailanga magazine. Ia, magazine foi. Pe ngā kai kourua, kai kourua wharoroa magazine le masi ngā koke. Pe fia sa whailanga. E kau lia kele langa magazine. A resi kemi ngau loi ngā loa. Wa whaila whale iku lea ka ole brownies. Sa ka solo i papu ma meo mo whanga whanga. Kele whanga invite ia. Ia kela o ka pengar ko se furu lima. Ioi. Ia ngai, wa whai ele ingi e makamaka. Yo lo whai la pokala mawhole whai lungo TV. Whai la brownies. Le ngā lai longa makamaka longa ngaka. Pela kele aku bio se ngā wae o fua. Makamaka fua. Ia, ngā ora lea wa kuloa pisa maranga kama. Ia,
Asa ole sianga wonga o bela ye kia o mga o si whaongale le ngole o Taro King wa sa whelo whalo o King Taro. Pem whaongale ngo yo ia le whaonga o marka mingi le whaongale ng whakia e sama whakawil ko mele ng whaio. O so fia maska o maka ngoa. Ai ki wharo ki whawhaile ki o kai minga roi part-time po lima kol kasenga part-time mai ma whaila le ki o langa le ki o whaile ngau le se whaiumu. Yes. Kai city. Kai le la makaron pe ko kala ki fo le pe o la po a. O nga winga fai kenge ho le pe fai kenge o le lila le la vea le merenga makai por kala me nganela le fa ko la ukala. Ele fa ngangi foringa so se kenge e fa nganga ruenga ma me mowa. Au fiu ai fai ele ai kalongo masangi ke li ai fa kasi o fenga lenga se kampangi penga pe o ke le sanga position se meng fenga lenga ai sa rofi kama ke le lungole o le bele ya ka ke musa wa o faksa kala langa le wo vai wa mai sa be langa o mako kengi e fo ya so ya malanga la a fa ye ila se tele se ngaluenga nga fa ya mo le ko inga kanga ya sabe o le sunga le a taua sa vea a sala fo ila inga sai a sala fo inga sai la sa vea ya o yo ange me au fai o fakanga ka oe na to fa sanga le ti tau fa sanga ti tau to e fela u le lima na si ia o ilunga ya a me se o kai mi ako sa so sangeli ako sa vea ya ngai kai o me sa fa ya me sa me ka media da lo fai o le winga la wala ina mavatua nei vaenga uma e fai ma fa ma ni ngoma le wo fa tu nei le to tele tanga tai wo meli mai ma to e matala no mai winga le 501 tipo tis fo ile me Australia because na uma lo ale tu langa o cases ngalenga kula email ponge ya ngalo ma duale na o lo te fai atu le ngalo mele o sa ngofo kai e apartments le fai mai lu Samoa o te tonu foi ia le fila la tuli le sia na lima te usanga ele te fio o Samoa pa inga de ma o le aturi tuli le walanga o le tula inga le o le fatu to ile to Samoa utas e fa wa I lava ma fa wa lava ile to ai nano fai atu o le a faila se fa maunga ba to le la tato ma o to fone Australia o nga buanga fifa kasi vero foi ka ko e linga nga va ko lunga isu e mala ku mbo pe fa o le ale tu langa wale o sa we no fo it's aida a fa ile South por kalambele na o la o sola mai la o sola mai le nga fa maungia lona fa o nga ina va nga ye sa ngoi sa vea the same thing o le ngo fo I lisiki I think pe o fa sa fa si no fo lisiki nga sen mai tangata mai melpone ngai fo lisiki sen mai ka yes o isi e kai koru wafe maunga kupo isi tupena ave iai leai se mea na whaia so ele ongi kara whakura these are real issues problem ioe ingai kangaka a ole mea fo ilea sa whai ingai o le ala fo ila leo te whai atuai e na ona wha lele o savili kusa ngofo kau wha le fo e nofo wha ahoso mai fono toi e ngal bauhale o lana me whai ma fo ele ma fai na lu su e o ele mele nga pingi e makalasi kai le ala o to o ele tala e o ele mele nga fa mo ai nga se e ai me makalasi au kadinga ele ise me na la vea mai mo kala nga se e fo ele vai tifa su mo fo vai vatu fa fonga na tu e oe no tamusu ai tala nei mea ale mo va vai atu so le me lori a fo inga a o fo inga loa le vai nga fa lo le to e fai to e afua se tai au fo ko e afua se kai au fesili ange ai sea o kupu ai sea o le kali mai le tua ma fua ai sea le nga la o me nga fai vai la le o fai fo inga le wa wan ko fa sanga ia morio o ia ma ko e fai le makao o likia ma ko e fai le makao ngor ngupua ai mana tua e muri likia ai ngala la o mori o foi ngala la o ma yo le rida ya nga sa foi mori o le amatanga la vai na o le fia ai sa foi la lau mai e mai e ku e pior ku e kau le pe a malo sir matangi io ai fia o la le ngi sponsor mori o la le sile sa fan de mori
Io, le sa avia ye tu pe ye sa ma fa bena lo no winga lai fo ringa mai karsi po ko bo se ku pe kele ya morio. Ia le lopo li mongi le kongi a po ame kongi. Ia, ole menga le kupu i media ia sa le fa mo le sa pipi. Fa mo le uri ia faninga la kome. Ngoma lo la ia le koso mai ia li mongi ma kule epa ma pongkoe. E koso mai e fa lo la ko pokalama. Ai ba kwam fa ba le fo ba ngai mo ma kan kali mai ku sa lo fa nga ele fo ngele mila la uri ia la uri ia e o mai e fa ne kupe ai fa le mal makanga la ko a wole to fie filosofi o wole to fie filosofi o ele finge le nga le la mai le fai mai morio wole to fie o il moto wa fo wa mama ele se la komele o si wa kufa ka sela ko kulepa mal fafing wa kufa ka sela ko kulepa mal fafing nga stui wa mangu stui ele pole ele lo o stui e dei pe yar me foi le se e va ma adam mu fatto anga ele nga sala sali lo le me ya la ngol baso le media ka ko la fa wa mo le paro ka ka ya ko le mana ya la ngale mai ta tia la paro ka kia va nga fa up fai ai ta tu fa so fa media wa mana ya fo jelo la fa le la de so mai fo ihana ma le media watch e focus tu singa manisi au ka u ka ke focus fa fa sala la nga o le la te fai at wale ko avanye wale fiaru fo ko er mo ko vi inga wale ko apia ia sia wale ia pa le mo inga wale mo ko ma fo isia wa mama sa bo pu wale ko mi ko la ko poka ai nga or ko inga la er wadwai mo ko inga ia ele o to loal to ina le mai le wale le ma me la ka mai ko inga Para mafuang, le na foi no vet. Foi mafuang foi de dua ku ro fa mai fi ko inga. Mo mai ne atawa. Tu se wale no more respected ko. Ku so mele ye si urunga di ilia. Ayo fa pela u fa beta ngata. Wow, langa lai sa we dunga ia yes ko inga. Ayo ma fo mo tu foi la ne value. Ia ta no ye meni ta vali. Tu so le o le value e mawalunga al temila ya. Ali pa ola fi. Ana vela ye ku se mawalunga ai te ole taimi ai te hand so oi lo ma vedi ai ku sala os ko inga wo ko yeso nga vedi ku ka va la mama ba fa ya ai ku sa or ko inga wo de se value va do de ter so de ar mi kai de unga ri dia so de yo de aulo de mele na va tu ya va ila to se silala yanga ale no value le wo ye ya o me o ma fa no value fa mai fi ya palau vale o mal poka la pasa mo palau vale ko ko kia fa la palau vale pe fo linga mai fa mi ka kai siri ai folo ko ma palau vale ko Ada winga na le fa ya tuela utala kusa o kanga ka umai mimika vantu fu si o ka ikaka ke mimika ai sa u pare mia lai lunga le value kuma na sumba ya sa u pare mia ka ke manga o apia mingiska even o CEO lai lunga le value so on mene ye shani what the value le mia wono usala wa finally we realize it kama no funkui todi ide iso o unga kau ye singa vedi ai par pokara me de ha nga or ka wa de me fa on menga ya kangia i wa iskemi okele pole kele i pokala malbanga le ai oke aka ya kule pam limongi ma fonko le fa nga ingole pokala mai e o mai la ko me vale ara ka o le la ko risime e fa auso kwa Makalia ya. Oi nailo ai. Le matu esa oi la vui. Esa oi la vui, mongo masa oi sei. Te ko so me vui ko me vui de be. Esa oi la ka ko ingo vui. E me fai na o le pala ai. E me fai na te lelo na loto mato.
Ai fiu e o mero de vale. E fiu e o sa nga vui e nya u kan. E me fai na o mero pala ai. Ala ku ngei pala ai mai ko e sau se koro wa. Fusu mo ingi kai maungi ma manya. E fai ya ma wo se roku. O le mela o le vale. E fa mai avui. E fiu e ku e fa fanga ku e mar kupi. Ai ar vale ko e uma. E vai vela ya ku no wa ya kiudi. Vai ka ko yer ko nga Afrika ma vo o kiudi. Ala ku ngai kiudi e chapipi. E uma nga ku pe ai e fai malor fast malor. Ai nga ngaru se ko kiudi mana ku pe nga ko fast ala ku fisidi e se chapipi. O ya malo e chapipi mai e chapipi. Malo mo le chapipi. Ana me ngare mo wai le ku inga ta ino to foi mai ma tala le a jawa ia pulo kulanga ia ja o tele mana tu panga no ina la o fionga ile fai lo tusi al par mia ma o tole na releasing le press release le I think e kongo considering allocations ngai a tu o se si fa upunga o le ma salo pulo o ngi drugs money leanga fa kupe ai ele ainga o le fionga di pale mia ele au mainga martitongi no mene o le ngai usila oi o le ngai le ula a ti la fia lava mo tu si la fia it's worth se kulanga e se fa ku du mor kula fong e faianga allocations ne fa me sa ka le ngiske ele as comme que ngiske o vai Ola le video de misa che que va ko mai misa le video le o se ka un aru ngali le se tato mata ia la ngole la fata o le media ne va yasu le ba so le media ia se tato fa longo ti ba nga ia de te va ia tu ai o te lo ai o tangata foi al matuaina ia e de o la vale mai e pi e de ke e la va ia le hero mo le ia tati fa ia taita ia vai fe ko wa inga mapungpungi nguku Esa oi ara kise. Se ko esa u kas. Misa, se ko esa u kas. La ngai popo o va vekele, se ko esa u kas. Ia fa murmuri. Ba nga ia de te vai tu ai o te lo ai o tangata foi al matuaina. Ia e de o la vale mai. E pi e de ke e la vai le hero mo le ia tati fa ia taita. Ia vai fe ko wa inga mapungpungi nguku. Ainga uma ko le foa ainga sa ainga ko le foa ainga sa ia vai upo la fo finge ainga malu mo suafa pa ia mo suafa ainga Soli ko le foa yo fo ya oi se le se wo fa luma o e nga oh my god boy esa oi que nge fu nge pe a via oh my god boy ele fa ko fa vole finger mele Soli e foi sim ya eu me lembro sabari esse ano que le ame al fingere fa ile a ko le fo o iwa leila o iwa o fa mauni ai le ya tawa o I monia o fa mauni ai e so le di ko le oh my o iwa o fa mauni ai e so le di Masa kau se puva ia soi mo ka like, who does that? Come on, who does that? O ai fa makanga nga so nga ko arua publicly fa appear. Humiliating. I mean, come on.
E vai. Se kama kasi aga nai nano vatu. People kako woma pa anga. Let's watch to the four. Awa ngai ko nga fa fonga kala fingi. Sila mama kuri maka I fo ringa ko da fo kiroi. Makwa straight kwa deep press. Watch him. Makuhai, he was so sad. Like, sila, makakuri makaida lilia. Ba nga ia de te vai atu ai o te loa o tangata foi an matua inga. Ia, e de o lau vale mai. E pi e de ke e lava ia le hero mo le a. Ia, tati fai e teita. Ia vai fai ko wa inga mapungpungi nguku. Si ba nga ia de Sorry. Wa e va ko le foi cara nisso. Ele vão com a pelo. Mamãe. Kusa ta bua kai. Kusa lai wanga fai malonga iloa. Ore la pomua. Kusa ro fai mamãe ngi ka. Leta mamãe. Ia, kusa ore ore au ke vai foi au sia foi kanga ka ro wa inga. Ore. Suli. Coffee o lai. Le ai la ai se mea le te fa no il mele. E moni al sa wai no tama. Vai de Samo, vai de a camisa. E mo ina goro. Sulele ai. Sole ole mongi sa wai. E mongi sa wai ngo ka masu. Abuse. Si waka uvalea kama kako kuya mano it's too hot in here. I need a water. Agora marolonga fa wa weta tu pokala. Tawa I opolo ia matu valu maniwe o lo tina pele pesite tipelu mai sasina I savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mafanau. Ia ai Samoa o le a o tulai. Mo le au fau tua mo le itu malo o Manrewa, mo le Manrewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le matofa moe. Awale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o kitopa le tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia. Jamiro wajile ua joe se fulu le 5 minute. Ona ja leo le July ono. Le akawa ole matua le sa o lo mafofau me ngupungi. E me. Ole makwa le make sense de ko ingamia. Fa mau ha o ro ko rua. E lungor prokalame publicly. Sa o kala riskoi. Que eu foi sofrer foi com nga Paulo me hore le ka foi ka poka la me fase ka so soang ya ai ka sanga le makanga no ko manga ave ya abiska le langa le wo paula lo se me wo tau momo I mo loto o e sila le a ka woro or ka pa fa singa ia o falanginga I or ko le foa o le fionga I kapa au fa singa pa wala sua fa enga na fonga mai ia suri ma feo I ma fioanga e falangi fa kasi ma falanginga o ma de ko fa mal fini fa ko enga ka pum ole pa I ole inga kaulangi ara ma fa upu fa ia kausi ele fale fiku mare makua o so li e me se foi makua lo songa ya ku kuila bana ngo fasko kai kulo ai va ia I gangar fa fini ia fer ko wainga ka fungi ai te lo e ele me le wo va ia tu ia ele uma ko fala ku le video le le serie foi le wa se fala ku mala ko fala ku la ko video ke lo la me wo vai ai
ua te tau o na leanga a whapea lai moni mwa maoni whamatalanga ia e whawhawhine ia tole fo e saida lono winga i leu ngari i whanga lea Sere akare di no misa de ale kakari le yo eto mo mero wingola utala e se la tatou e le ngari ilan vanga lea lo no wingola misa fa sisters o eto mo mai lo no winga ada tu fo la avid officer su fa inga ile kauli le yo la sa wa ina to mai ta i fa fini ai lo kolu e de kolu Ore, ia, o anga kala la ia. Le la pe wanga walo fai lo ma marka malo o mori o. Punga mai lo ma timori. Manga o se filme. Punga mai lo la ma timori ko kong. Fai da oinga, kusalo sa wea wa. Ia. Le la usau timori. O ku aku la o le sau nganga mori o. E ka o ko mai se fa punga fa pia. Ko le fo. Keke. C'est mis à play le fa fa mai da kusalo play fa kama o yer kama le la o kingia lang fa ia le na kusala le wa play mo dio o pata le kama grandfather dad grandfather yeah vai la le punga meti mo di la punga me ku Good morning. Alo soi full nei tai au. Ya le fo ye inusina coffee ya ona matai fo ile nga luenga le aso asi fai at lava sia tamai tala pu ule ile fa fine a ngutu pu a fo ile o litia me a maili a le fai maili la por kalame Sydney masi tamali fo ile o tole fo ile wanga ila sa fam talanga ya tole fo ai ole fa fine le ngutu pu a le o litia me a maili le o tala no sa o tu lava ai mau fai atu tu ulau mele fai o lo tau whaleanga ma lo lau vavali ma lo ngutupua ai lunga o le lua pol kalami ua matuata uvalea ai lava le chapipi ma le au langolango o le tala mo i lava to a tele o tangata ia sa langolango le lua pol kalami ua o ese umai lava ma le mafutanga lea na lua fai i ngai Sydney ua ese umatangata o le ino sio o e lea lomtua leo o li tia mea maili lea e pi olo na vai o le fautuanga le e vatu sa o lave ati o e a li tia mea maili tu ulo nutupua tu ulo lau vale i lungo le napol kalami ua matua ta uvalea le japipi ya oi ta uvalea ia le sunga ya tu ila epa ta uvalea le pule tangata ia fai pule ia ta o Samoa wala wi loa le tau tua na yo mai lunga lua por kalame o le tulanga fo ia u tua inga ia la lau solo i tangata ua matua ino sia i lava oi ma tulanga fo ile wa le to ye ni se fia mata lua por kalame o le malo se o lo mutu pua o lo fo tuanga la tu uloa if I was you, I will better stop doing what I'm doing. As of a vonga fokuar kama. Kwa manga ia pawala se meo se pokalamo sawaia ya le uso le pe o makua. O kanka makua mai. O kai mi umai ya puloko. O le makua super fingalo le uso le. Mana tua wale la vai tama ma. Wale la vai sa ilma. Wale le fatu wale la va ma. Esa o mana tua tu atu. Sei o foi ka ko. Ai se si o le ai se si o le ta e tau mo fai atu se mea ai ma fua ia le fa le nga mea. Ya ka ko wo ngan ngat fa le nga mea so ngau ma kalafo. Ma me uma fa pena. O ai fo i sesi o le lava o ngosa ia. Ma lava papale i nei winga. Lela ua kangosa o amori o. Se i mai le palaka. O le whaapar fiusi. O le whaingor prokalame lea. Ua lau wha ia umai. Vai langa le vai de saki ia le HRPP. Ia.
lono winga ia la tatou wola le tau wa vai lai le malanga o mau o tangata suʻesuʻe sau wa le kala ke lo le keywords lenga fai mai le keywords lenga fai mai e kole fo lenga fai ai o le fo e tanga dolo ainga e le o fia mai i le mele ngo for fingele maka o so hero wa le peta o tangia mai o falanginga nga o lala ye tangata e HRPP ai le o fia i nganga makala fi ko ngala ma fo i wingo hero Lenga kakele ko le le ala o confirm makulo i vai so kanga o mea o so mai lo mamorio o mafai mai yes ua ingo le au HRPP lono wingo tangata ina tamu fai sai apa tu lo so fa tor afo o kanga kain ka mo fai ka ua kurfu fingi i longa ko alua o kanga ka HRPP a longa ainga o longa ainga ai le o agree au kala mau me i fai ai o so mai lo fa mai ia fai ro ainga ka punpunyu ia vai la tatu ia ya o le pawa a ko al pokalama le o le awa yo kule epa ma limongi ma koe pokalama that's where the power is le ala inga fia ma fai pemele anga ese au fa ma le ala yo pokalama le mo le vonga le si ko mo maka na foi ala nga e mo ila de fia ka limongi ma kule epa ma fonkoe ai o maka po angila kala fa ma le o fai ole me bito sile o tua nei o patatua e te akula o kala le langa masanina o ina e se u tama fale nganga to lo lava fai mai ngure pu vai ma na ia yo le simata upule ai o ngeir fa so a se o fi au le ata wa wo mana tu e fa so mo le tunu lenga e a maka uma mai a mea i le fa pongai o mea ngei e koe trace mai le whaapongai ma le mafuanga. O sou wala au winga leanga o lo ukari kongonga. O mea ngei o whaasala launga ma mea me sea le tūlanga le levo le o si iki ai e le tautaia e le kūlanga o whaasala launga. Pēna o whaatu i sia o prukalame. E le o sa unga ruenga le mea lea. O lo maa wala au winga. It's a calling. O kou ia kou ke karangoa mai whailonga, ma kou certificate, whaafasala lau, it's your job. E se senga ngau kaku. That's your job, that's your career. Stay within your lane. Oa, masunga fo ia le ataua. E pele ingi ma certificate, po a umanga mea kou ke karangoa mai ai. Le au loto vali, but it's my calling. So e iai longa reference e whaaleanganga. O le ese senga ngā leo o kanga reveal maka waku. O le saunganga la o whaiwhi au e whaiso o le melea. Salvation. Ia e manga kua le whaapongai ma le mafuanga. Wa mafuano o mana tua vavea le mata upulea. Leanga a ongi e su e le mafuanga ma le whaapongai o le amakanga mainga o kore e foa manga whaasala launga. Leo te vavai e te leo video. Sa matua le fia, sa la tau tino. Le wha maongi o kuila epa. Le la lau e kuila epa au kakaa. Le malosi o kuila epa ngai lor kula fongu. Le aikupe o kuila epa. Oa oma mea oma. Ata mo mele to. Mana tua mai lao fionga le tua. O le ngutu e tau tino ai. Ma le loto. Manga kua o mea ia. O lou loto e te tali tonu ai, ma lou lau ngutu e te tau tino ai. O mea ngā lai karangoa mai ere kuspa ia. Ia e whaai keke iai o e lea e ke fia kama whaasala lau. Ai ke le o maala malama i lo whaasingo manga. Au e ke so o ngā oso o la uku o lalo fo i lea le a taua e avatu fo i lau vaanga leo i fo whaasala lau e oso whaamonge oso. Ko e kango le leie au kalu. Penga e sau i ke whaasala lau. Penga e sau o nga o se mea pakingo kau oe. Penga wala au winga o he lea kua i le mea lea. Penga e oso i lunga o le monge oso. Lea ngai so o sesia e oso o nga o le fia asiaka fua. O so o sesia e oso mai o le fia lei a kaua. O le fia savea o le fia ai mai mai.
e iai ar kai me ke sau e luki ai puava e ke feko ai ama mea e whaangaka e ngape ai makaufi ai oi mea. Why? It is not your calling. Isina. Lela la tu fa fo i fa pongai. Anga wo mangkuai le o nga o ya o so ko mafale nga. So se fa fika uli o so ifuanga ngei. Le ngai pe ya so engor mai. Le to. So e se mai male ala mai. Be fa nga ela ku fa mai. Fa ye ke ala ku ke koko mo bolunga. Ele ala ku ro ko pe ya fo mai nga oi. O le ala me fa fsiringia. E fsiria. Le history o lo ainga. E eise si e suka. E eise si e ngungu. E eise si le angareu. O tau mau mai. So le la kele ngi mau au no mangi mau a dio la ka la ngi ka. Ai onga o le alofa moni le fo ngo fa so ku fa pea. So e ko sa ili ala le fa ponga ile nga a fainga a maka mai se me sa ai fa ai wa se si. O le upor kusi inga. E le fia le ku de kanga kai fe mo wa. Ai fa mai upo le aku o le maa ka vale solo. Ele ai se limu. Now, o yengi fa sara lau fa penga nga a maka mai o langu mumu. Ai uma e walangu me maka. Langu moanga are wa maka ko fia langu mumu. O yai. Ya makini fia ka wa ko ngi wanga ko sirfia. Ela ve ai la marunga ida. Afo ya to so ngele video ngare au mai lunga e tourisi au mai lunga i la mutu au mai lunga toa au mai lunga pena au mai lunga ko kele o kanga kai lo ki fai so nga mai lunga taula io FBI le kele o me kuai o ke i fo ya o le kele ngom kwaso sungo ko luare kule ai mana tua mai la to be honest la vai ke au o me sa or nga fai da makanga nga sa wala lela fo ila le nga ke do va ai ele i makua ele i mala malia matata mala le anga ngalua kau ka kala lava de nga kaimi a kongu ore mea mongi nga ore mea le nga mai le akua nga musu ai ai nga kongi kupelo o lua na totongi tupelo o lua ma corrupted o lua o ile o pipi o ai male lua kau ka kala o lua sirsila lai mei wukure mai ele au malava ma fa fika udi ma fua isea vai le matanga o le ale makanga o lua o ngari ai lua mai lua misa mai luma ma fa ali lo le ma fau fau lo ko lua yes o ai langi fa finge wa ka valea u magelo la utala tu lo wa u poto ya de u fo fanga le tua au ki ro wa mama u ma fa finge ki ro ma ka mai ka onga or kanga kala ya ako ngoingi si wa fa finge wa fa finge wa fa kengi wa ka mai ka ono le ino ya mai mo wa ke ngokupua ayo fa ka se mo lo ngo mana tolo na o ke fo il kausa o me o le ngosa o le a ko se si fa ponga e ke ngokupua lo me mai la ka ngore ya e ngokupua me mai le ai sila la nga e yesu fa pe nei tu lo pe fai mai a ongi me ka ua mangia e yesu fa sa fai fa vai lungo le loto ita o la carry forth ma carry through mai le me ka o the curse yes o le ala nga e a lai o nga kaua le mele o le alu aru suia lo wingoa langa fo i a fai ke carry on mainga o le ke carry nga mainga le fasala vai foi la o ila wa mio wa makua o nga kasi ala wa mio mo lo wingoa sisila o lo swafa tu lo le fa fonga o mea maile o la wa mio wa makua sidia ku nga fa alia mai lo swafa mai le la na fa fitai inisio fa fenga inga le anga e ka ua ava ailo ingi wingo nga ka mangi a me se la wa suia o nga suile o la to swafa e ka ua i o le mele o le sui o lo wingo pe a ma break le curse o ko inga la le ye finga le a dawa e le ila ingi kakalu
Lei le wo tala no o le tala no moni ve fela when I'm serious. Okay. E afo ole serious lo fale o fa kunga o ele a mea mai le tulo likia. Ele ila ole fa fika uri oe ele fofo oa ele kakalo. Do you know why? Ele mafai e fiu oi fo ele perfecta kakalo ya oe e ke le heal. Do you know what? E need oe le me ka ole deliverance. E mo omiar kiliva. E mo omiar kiliva oe. Cast out the devil, the demon. Cast out all this evil spirit. E whaakaunga inga oe. Leala le ke vai o mea uma e luai mai lo fufonga. O mea uma e sau whaforongu kor finge dea. O le afi. Ioe. O maa senga. Whaamu. Ioe. I'm no angel. E rau se angeru ele o. Pa lenga e fua mea uma o me ke kalangoa. E mea te avea i lea kungu. Po le are kau I langi feo rokaika. Yo foi o sunga le atau. Never, ever. E ia le ngana e ke sa ia. Pela mele. E le sikanga o vai kungo fa ingoa mai finge le ngole anga. Ai le mafai impeanga va kule do e fenga kanga maka ka kala kwai. Lenga e kusa peka o va kusa fa ka inga. It's too much le mafai anga ua ku nga mea. So o le mela le tu fai tu moni e lava. You need deliverance. Yes. O le melo le fai o limo fai fai au makakalo ya e kuno no ele fa pe te fa le. Ele koe io langa yai me o fa sala ma me o me fa pena. E mo o mia le deliver. E vai aki diva me uri foi ngaka. Par, poi si be par por mo. Wow, eso va a por ki diva. Wala nga atau sila. Atau sila aki diva mai au fa evangelia. Tama foi ngai par por mangava. Por mo au. Fire in the name of Jesus. Eu kama voi lá le ai fa ko le tu ulo. Ve pa pa le vai. Le vai lá. La ia nano fa yatu. La utango avatu le tu fa le nganga. O le mafua anga kongwa le anga la inga kaia ele angelu o ai. Saulo. E kau ke pepese makako pepese fa mai Saulo na vea ma Paulo liua ai o malama lango le winga le lenga e ka ua le sui fa fia ngai ka kongu le mele lango le mele la ka ukus pa ia me foi la na ele fa be ono o fia ngo pa langi se wa ka sire me fa be e nga mai sa mo ngo ai vai mai roi sire fa amu ma le malama lama o ngo aku ya ile se ngo fu ile or kus pa ia ai fa perkangi ke lo fu mai ela le nga sau mai o soromonga ale o ke ia wa ngoa ia pira e iai va nga ka ua e ke le mala mai na ole au na le tua ma le wa suia longa suafa le nga o mea sa fai le kuspa ia nga suia Saulo e avea ma Paulo nga suia apelamo e avea ma apera amo fa mai le kala le kengele awangi ko fa ingoanga u ya ruta e fa ingoa u ya mai awangi ko fa ingoa u ya ai fa ingoa ya maram langa wa ko va e yai mafua anga e sui yai ngoa so le ngala na le lenga ka fa yako si ka fa ma va ko singa upu le ko le ko enga ka fa pe ye fa so we fa so le do fa kus pa ya wa ka nga re sui lo pe fa nga wa ko nga ma ka nga nga e ale sui le pe fa nga ko mo le ngole e ka wa vele le ngoma le makanga mai ta hua nei ole lo fa moni le ta te avatua ele o fa yato se si ku alanga ore aka ko la war fa sala makako keep condemning ma me fa bena ali si te mi ave ele upole ola nga fiso songinga mo siakinga langa ke lo longa o ai kanga ka so fa ya likia wale fie ngo mai makanga ka le ngole ya me singa langa o le ngol pokala mo vi foi no fatu matua leang ele o matua tangia mai le sila vai ngala na fa so mai ni so foi fe au ya
la ule ka ua ai ele fai auto ina vili mai te nei ua ila ngonga le ki nga longa loko le la unga lo makua re fai au la ule va le fai au mai o ko ia fai au ia o le fast mo ko ia leo ai oi ia o fika ia ko me valan ko ke va le pe o ko kulo wa ngai au nga le tu ai vai la mele o mala malama le tangata o lai oi e ki nga au nga le tu o fe kua ia kua ia la ko ia nga ai le mafai o nga ia la ngonga because I think what you lava ia o lai le o langa le o ko inga kanga ka fo ngai au matua lo toa wa mana wa ke lo fo ya ko a fo ku i ko fa fingo ko le fo ka siar kala kama ko inga va foi la ya ka uronga ngoa fa mai ila wa fionga ila wa vai tato fa pea ia o se fia tangata fa se va ringol mele fa tau talangia wa mala yola tu lo fa fonga mele tu ya o auri kia le wala ima sesi o koe fia likia ya fa ko ai bisikero kami ni tu ele wala o koe fia likia ai foi ma elvisia ya era va fema ima wa ta uvalea o mai ngoa mana naia talu le do inga danga ta fa pene ya ai man yo le matio nga le media iyo ya ana ili tulanga mo sing kai fo ka ke ngai wa ngai me ka ke de manga ya ke ro kai iyo ai pena fa yatu a fa yo le nai to te tau mo fa fa ya e ko ki fa pe ko ki o mai ya ma ua ma le pelu ma le tau ai a yele taimi ma te fa sanga duai e au vatu ale fio ngale tu ma o le winga fo ina o to ma tu ai le mata upule e ko e fo ia i fa singo le makanga o le atonu le mena amata mai nga a maka mai o fa ka ke ma fai o so musu sunga nga ave ele nga maka mai o sao ai alu la fa ia le tupe ko akele fa penga o mari se o kuskala lele ai ko si de fia ko si de fia ye fa sala lau e ye kuskala isa mon ko vai ku fast nga va waru ese ia fia me nga omi adu ese la aude ma le toa fen ku le ku fast ai ku me ye le ala ku me mo wele me aya ia le na o fa vitai dai le tua Godfather tu maua le kapur kalame ku maua le tautai from 5 years ago and it will continue on ala ukala le se ivanga nga waru fo ika ko vai kunga ua le o nga kasi ka inga ata yo le fast ia nga iluma ma le finga ngalo mongi ele ngata o le tua ma mea na fola ile atunu uma tulanga uma ele ai e alu ese fo ile nganga o le kua raceless kanga nanga fa benga yoi na ona iloa ile tua wale fia wale usika isa ulo la menga fa alu ese lo nganga alu ia race ia kavika yoi e fa bena awana ifa beto te fa va lava amene e vala awinga oe ele tua e fa pa iinga ma fa maruinga o ele tua ai le fa va lava pe ele uska ai ke si le fio e siaka ai se mangai yo se ka ko por kalama ma se ka ko fa soa pe e fio mai e foi pule e ka ko por kalama fonkoe limongi kulepa ai se manga yo ka ko faso wa foi ka kele fa pela ka man ka bori fa ngi fisi fo ngai fa la ka mo si fa e o mai ala ko e mai la ko mau ma la ko e mo fisi ngi fa mo po fele anga ye me fo inga ia keep everybody in line ele por mer vanga ye wala ngale fiu fa ku vanga mai le o mai ai masaro si dia kur ka fa ilo ma le fa pola ingola ka mayor ko le banga ngai mai moni le leilo so noanga a tao ni te wili e ia lo tari tonunga
o le tangata ia e matua ai fa pe ta tele ki va bai o le wingo lo tala o toino tulepa ia te o ke agree ali mongi ma fontoi no il tatou sa fai ma tatou fa soa now ave esere lo toita ave esere fetu ia ai mai ka ku fa so issues tatou wo ma lava issues ma tulo so I can see le atoa I can see that happening ya fonkoe ma mai foi malimongi on to ina ya o memo moda te musu walanga a faita to fe la fo inga ke wa ru le fia ki ngai o so de mai na no faiatu awa foi la langa ma tu ole tu inga level le ta te fai fa karangoanga ele ise ko inga me foi le ole uminga koso fa ka fuar ka fisiti ma koso fa ka foi le kamia e ko e fuar wa ku yukai ki apaka ru ku ki avi ma e o mo u ngalo si ele ka kile ala winga la ole winga le tala i stika issue fisilia tu tali mai le issue le fisilia ku ka mai ai fa pe uma ina fisilia tu to ina va e mana tu ala e to la tu les fesiri mala tu les fesiri me ala ku puika lo eika e fa ngalo le to ina lo na lo to sai malo na fa to ina le lavale per kalien kali skenge ho ko ngame ko na ton utile ta utile fia man na ola yo so ese ma yo se to ina ya na te ila ia wo upuia le ta por kala me fa pe o de me ale nga o ile wo di ia se yo so ile ma yo ko inga ma ke ufa le kongo kwai no ai atia na pawata ngata utila ngona ma fai ina fai le mele le mongi fonko i ma ka fe ngai fo wa fonko sui ka yo le chapipi na ye le fa fa tala sa o mo o le fa tala sa o mo tele le opena o le fa be mai o le na ave walanga man to le to fa ilo mai lava pe continue lang ka inga walanga de wo fail I think yet to decide le melena I think for like tau tilo se mai ai na petitions ai le fa dala no tamo fa pe mai o le wa vatu le fanonga o ila to phone e ave fa tu walalo makalo sanga ko inga fa ngo fakafia la ko sa we lunga man falangi ngor ka mo mauli sangi ka mang fakafia fere vai lai ole na ave ya ile tu ala lo fina lona fina ngalo ai pele tai me fasi tu ngalo nan tai inga ai se ya loanga isi kai na o te lo ele fa pena mo mai se ai na ona vai ngano te vai tu sol mai lunga la tu lava page ngo faro ngoi ta faro ngoi sa orkari ko inga o le meranga e ele fa inga fa vai le chapipi e fa lua o nga fongo e firi kai e un bolonga firi kai fa fa kali ali fongo okay fa pe o fa inga fa vai le chapipi e fa lua nga fongo lima kausanga fa lua nga fongo lima kausanga su kai a firi ro kai ele fa ko su kai fa ko firi pa ko fongo li fongo ro nga lua ma fa kausanga foka am fainga fa se fongo suir kai ai o mera e mari nga kelo ka vanga do puller step down o ia lava ia resign logo winga ele o yese mga ko inga res wow e mo yo lai fainga fa vai al paki ai le o be se ngai fainga le fa pe o le fia o mga ke resign la wo se mo step down ele o ka vanga ko inga menga wa o menga mer kan ka foke fora vai ele vengo waro kai se me ala ke lenga la ke mai mo lo ngala wo la fa el me se me ke mo lo ngala pa le con me ke ka mo resign as this pa fa per fa vai le kai lo mo fa ka sanga ma fili kai o menga go fa ro ngin sa pam kare ko lo no winga la e mala le tuile epa e finga fa vai e maru pui aila na no fo inga fata ita no inga la fo ye mga e fa se mera ya e fela mai maka kule o fea la e malosi
o le winga o le whamatalanga. Awa langa o lako whainga whaavai. A o lafu e ta oto mai whainga whaavai o le tūla whono. E mea ta ua vaenga whaupwhai. Manga kua i ngā lea fo ina taulu ngā lalo o le fast la tauia. A lena wa uma e awa lo ia malo wa le majority. Le majority lo ki susu e a kua. Leanga o inala e ta oto mai e whainga whaavai le lesi kala inga. Alu lalo na fia wha tau te e malona nau la vai tau tata i le whaavai lea ale HRPP. Ai ao e se uma la le majority. Walanga ele o whaia ele a fia i fuala au vahanga i wa pau. Lea nga ongi supporters. E whaia na o tangata i to tonu. A uma e la e sava vari uma e se ale au fau. Majority. A waipe o anga whaanga kangoroa kudi. Ai aver vaenga le contest ile famsingonga. O le hala le kua paka kua ni mea. Wa ye le whainga whaavai. Ai le inconditions o le whainga whaavai. Wa kaunga e whainga whaavai whapea. Ok. A whapea wa luopa e inga o pa upe longa whainga. Iu kaunga kasi ngā condition kaunga besi. Condition longa lua. Ka kaunga e resign pa e loinga o ia koi o se mea wa ka kaunga whai moli leo paki. Ya e whauringa mai wa e mkwa le fia besar ko inga mara whaonga klangkara leng whai. Lono winga. E lua la mafutanga po organizations po a whalaputputunga po le alavar ka unga. Lea wa madua i tu vai lua i le toi ina. E o a i le whaavavau a menge le aru esi. Laka pi ma le chapi. Kongua le atou. HRPP ma le Samoa laka pi. E mwhailanga whai ele e awala mwhainga whai ai. E pesi vai o lauri e kongo i le chapipi. Wa laka pia. Ya kongo e whainga e kongo i se whainga al malo. Waka kau le malo o ngā coffee se minska. O i koe ku whaasa alo koa ma ku maoki le laka pi Samoa. E kongo coffee se minska e wa ia le laka pi Samoa langa le ke le kuper malo le ave ai. O fesi mea ave le lima sera wafe. Ave a familionga la kapi ai le ese a ya malo la kapi Samoa. Le winga le te fai atu ya. Talo fai. Le tiwa. Sila la. I always okay fa alongo le talale le atu mai ana mua. When I say young mua. O le taimi fo ile le tau mo fai fo I tu lo ma to fai pula seta sale mo. Ma meropati. Ia la watu le lisi palu salue to tele la vo ila do manisi mo mwantu mo ka fa alongo ai nga kai mile a do fa be mai se o eso sofa within mo mai o le plan le nga o eso sofa within o le meaning sa o eso sofa within e vote out ko lepa fai la ko ye ko ai o ko le ai ma se mea nga kupu ele ai masesi e mawhai na whai ana tātou tu ofisili a lea. Ole mea ea ole le ai o ni fatu. La ngā whabalangi e sere me whaka ua palang. Asi renka whasa moe mangai. Ole mea ea ole le ai o ni fatu. Po ongi loko. Po le liva. Po li mama. Vantu langa ile peango whaka whabalangi e sere le vaenga o tino i whasingo i kara palangi. Ole mea ea o tangata ele hei ni fatu ni loto mani mama po le alava. E lau te whai ai le mea lea. Po ole mea. Ea ka mai aku kuila e panga I loso sesi ale fiaruko. Feo me e ru. Ole lea I sao ni o la tau fatu. Po ole mea e poko aku kuila e pa ya la ko lava ia. Langa ngango fa mafuano fatu po le mea poko aku kule. Langa ole fio aku maula ko waka mamai. Ai aku o manga layer ka maloa le foundation. O le foundation nga asiaka. Ka ko kikilo mele fai fia me. O le o se va nga ma fai la ko paki fo ala le skala malo ia. La mele o se ko baru le fese la ko paki fo malo ia. Pero mele fai fia me. Wo ma fai fia me fa kai. E ma fai onko ese fes ko paki. Kai e fonko. Wala ole bang fia ese fonko ia palai. Ma ko kai mo muang fai mele o fonko nga fai.
ai nga fai ko ka uma ba nga ngo ya kule per me la me fai ba ka fo ko po sa ai sa mo via sui para mia yo la sui para me ka ku po sa ia ma fo me foi la e fai me ai fai ka kala ele fai nga sauce me lo ngo winga nga ka ka mus ya kule per me lo fai wala fo ngof sile afia me si sore ma ko ke ko ngan ko fe me la no fe ke fa ya fa me ko ki kali nga afia me ngfa mo fe sile afia me la ka mo mo si ba afia me ma ko fa la ngale ngfa ya fe me e ke awel me la fa lo ngole fa fo ko a ka fa me o ya fa me ko ki we sa ola le ai la e o luar pala ai ma le leo se ma fai ma fau le se masterminding yes wa menga sa fai sko ingo ma wa le lai sa mua le ni fatu lua o ma fuanga le se faku le se knowledge le ai se ele ma fai nga la ko counter inga ko mai or ka mano lono winga sa o ila kala vui se ipupula mai e nga o maka ka se vale ai o poro mai vale o malu le vena no foi atu awa ana fa pea e atu ele ingi faku aya ka mamai e ma fai nga counter e ma fai fo inga fai se swinga within ai onga e waku pepe sai peki pepe pe sai pepe ma pea wa uma pea pea ko ai ma ele ma fai nga ko e mingoi le ma fo fa lolo ilo fa mai lo marko inga kuwa ona fa tafe ya la ile ma fa vai ya fa penga fia ka usanga le nga sela i fo ko fo ka mangi al mal ma so ko tasi ya la le tangata na ruatu e kusa pe fai mai ele lava so nga mala ai e ia ile upenga nga ia malo inga e ke le fa nga oi nga ole la aule la mali ioi la na lu watu ole la aule la mali to kilo kunga wa fasi mar ka malo ala fua foundations constitution policies rules within the HRPP nga kilo ko la aule la mali to okay adwa ku I poloka sau I poloka okay ai ke le lo faku am kana walk away e ke lo me waring maro si longa no fingar he doesn't know kule pa anything bingo ele o ku ya la uli male ko ya kule pa se me la vai kasi bingo or kadinga va u masu e a samo or kadinga ma vela le se senga arwa kwale sikanga ka ya langa lu ma tu fie me fa fa te inga le sa ngwa le sa ngoi le atua wa lenga fa sidi ko fa ke fa ile me o ke va na arwa tu I oti ya se peranga ka miksa va yo oti arwa tu ile sikuri mang oti sau ilalo oti fa mai male akua hey a faila o ki ma fa faku ro le mea faku ro fa ngar faku ai fa por faku e vai il fatu e per fatu anga I lo e fie me o ki mele fa ile fast ele an fo ia iyo ai vai la arwa ko I umala si fai pule nga sava vali umale ile vangu le ai masesi nga onga mangu malo ai alu waku ro marka me ke mo ku kele ku lo la finger o le ko finger o bale mia la ngangu ka uor mo kele la ngor sui mai nga I fo mo nga sa vali ko ka malo kilo yo fasima kilo mai I oti kilo mai I ot wale uma ya se pera ngore oti ot so o se ku o fasima uma ku le par me mai lo marka malo le ai fakuro mana mea ora aso sofa nga pa savari eselo ai savari ro la uaru e faku seisi maoka fo o ke le ko e fia ngofo le fale le ai ora uaru e faku seisi fale fo ale woye le anga rupe makasila mamau ora fa mo le oti ore
Nada como que anga ko. Tamai. Lo que le lo espera o ne yo se pelanga sa o hai fingo fi. Arwa kuare la ka mojo langan mero me mongia. Ia esa. Ka male o jo Brown. Ne fa fonga mai fonga ngasa. Joe Brown. Aru ka maro fa ka ulanga mo vao i oro fiso fa ko anga ja mo yeso. E la ku la jo. Ai karo mare breaker ke sia le i sa ore fa ia fa ka. Ai oso mai ro mare ke oro ka ma fugare le fa sa or ku ku fanga vao pa ila au o idiafi. Ai la ku la jo. Ela ko e piki apulanga langa mo vao foi le ngare pisa le sa kongkongi peng ave ko elipia. Langa la ko jo ki kilo kunga wore ai lang kamare masanginga la ko sa vali I wish mai lo marga ka de ku faka. Ne ke okay. Fa sanga ku ma jo fo mai. O sa wale pe yo lelo ia o sa piki la o le fa kan me nanga de nga fa mai ku ka ngo vai fa ka uma me mai lo mare ri le sa anga sa wor ka malo fa mai ia oile mai jo o la u mo vao se le roi foi le ya anga o mai le la anga va ku fa mai marga ka oilo sua fa mo le fa ya jo o se fa mo oilo sua fa se ku si la lo le apile o piki lo fa mai marka malo o Joe Brown o ngasa ya kusiri ngo popo jo fa o marka malo kusi madlisiki jo G-E-O tamen la mo se sai ngi na lisiki mo ama ku ngi ya jo kilo ko malo ngasa ya Joe Brown tori mo se pena ngor ko G-E-O mo me marka malo tadi e fa kule ngo jo ari a ku si mengi ngo fa marka ya ka fa ko ro mali lo fio ngo lo su fa ngang ka mai marka malo G-E-O G-E-O fa ma fa o ngal G-E-O or ko Ela le oki le pisa mai le auri. Le auri o se pe makasila mama. O de sifi le auri. Me le lo que fa ko ya o ko ya ko ifo ko kusirisiki. Kusi fa le disi. Pakar kamaro ti fa ma fa o tio. O le mela le wo do. Mo ese mai ai la ku langa o le ta mai le o le fatu. Fai mai le fatu. Yeah. Na pau foi la le o tangata. Le nga le dei ngalo e mori mau sunga le la ule mali dobra fionga par mia. And I always remember this ila urwa ifa akarangwanga kai merkoviki. Temina la ele watu la ia le fast. Mang malu. Ai le o mafainga malanga mai le ia nisi o ngore or koviki le level 4 foi le sau fa kan ngoa ila le fionga le sau fa kan ngoa ila le fionga le li par mia ia le na taimi o te telefono le par mia le fionga sau fa pito le sa o fa tala no ai mo ofisili ai what have you done ole a kongua le me wa e faia wa au sia ai le ngai makaki wa fa ko ila loinga le chapipi o kangolo lau mai le lisi tu lo na inisio tamari ino vetu levang kau mafai ai fa ko ila ku depa what have you done ole se mea ese wa e faia I'm au te mana tua lai lo to le tali na tali mai ia le fionga le te fono ile na taimi ai le avem palmia o le tali le sa ia tali mai ai asiata. When I walk away, when I left HRPP, I took the master plan. Fa mai malanga saunga. O me la ia le waku si au wadi ia. Le waku fia kama planner. Fa mai o la ko best plan o better plan ma me uma. Ele ai fa mai male upu na ia fa nga ina. Na o watu wa eko lo le askuli. O lava la sa wanga nga le fionga de pale mia ile na taimi o via matete fono ina o fato atu la il fast fa ko ile loinga le japipi wa lava ka linga
e kakau o ngā whaa tu lolo ai umanisi o mea o lo langa ina. The man took the master plan. Ya whaila uri, yo. Ora sa ngonga? Longo winga e lea i mase mea o koe le HRPP. Ya kukoe o copy plan. Ya, o le winga nena. Lono winga la e yei la lo dali tununga. O le winga lo tala. A le ko yei la sesi e koe vala a winga e le tua e ko yei sesi plan. Longo winga, there's no tomorrow, no more for HRPP le to. What do you think? Because there's no plan. Yeah. Wa le fo skaka nga kai inga le paki le me kaunga yai. Kwa oki akoa. I have a lot of respect for le kere lo fa lo ingisi o ke mafuka yai. Mo fa kai inga skoinga fo ko mala asam. E se fo ke lo me sa fa so me fo nga pe nga le mafu lo ka no fo ri pipi ngo kanga ka sa yai. Ya ai ngoba kulo wa se ya laudur maria ko se confirme. Pe nga ti value wale mo sa ngo fo le ba ai le nga fai. O me nga ngoba e wo sai lunga e ta pipi ala wai lo pa ula. Ya. E ma vo no fo yetu. A tau sila Samoa. O le hale kai milala na le no uf. Tuloa ele afia matangi e fai atu ala te tala ono o te loto I lupe whaaleli. Lala nga harwhainga ka ia no tatalia ina mele na whatanga watu ai avele te ufunga la au le tunga mau o le fionga kokori. Me whapokiki. Fia se fulu kausanga kalunga ku ua le malo e kofi lau eki arsanga. Fia se fulu kausanga wa ku ua le malo e le fionga le alori va ai kolone. Ai angale filoa le akulou. Tato nuira ngana wa so ana le loa le afia ina matule e le fatanga o e avese te ufunga la. Like who does that? Afia moni mafa maoni loto I toa manu na asasa ina le nei vaenga whai le HRPP. Sa ka kaungo ko whai ai kausanga uma. You know, le kai mire ko ki whai ai whamunga ku ingo e nga mali liu le kaua. To me, sa ka kaungo ko whai ai ro inga mana ngā vaenga. Whaamanga ku. E ui e le ongi kaua o le a o langa upu whai o malo. O le amako woai e whai ma whaamanga ku. Ai se vai o e le alen o whai atu o mea umalava e whai e le toe ina for himself. O le ale wingo le whametalanga. Langa le umatala noa whaava i le vaenga wha upu whai i le mai mau o le HRPP. Anana o whai atu le atu. Wa vaenga o ngake e ngaonga ia. Whai ma le aso pongisa. O le aso pongisa le ia le o se aso mo le HRPP sa moa. Le o ta ua tuar wha lilo. Et fortuila epa. In remembrance of him and him alone. Mo esa te yo la falling from grace wa pa maula loinga ia long kulanga fa kai sa ia I whainga malo fol ngā fui kaimi. Ne la ka koso mo ka mai se o pongi le mea wha walbalea mo sau wha mea la spong sao sa mo. Ko ngofo mo li o la spong sa li cha pipi. Mo fiwa whai le it doesn't work. Ai se a wale whai ai se a so pongi sa I le aso maka ukia ngaka vale ngā I luanga lau. Samoa, e pongi sa aku la ngonga le aso nga. E pongi sa aku lai pe aka ko wol por kiki. Le anga o aso pongi sa wa ia ka kaunga ave I mea ko kupu mata utia pe yongi kai au. Yeah, me ola miska. O le ala le wingo o whamtalanga. A vaila ua reke pa I le sunga mi e whai maso pongi sa. A vai ua re sila I le misela e whamangaku mo ka maiki. Whawhea luanga lau lewa uraka. Ai se ai ke le finga o malo sila ngalo ka welo ma fofo kulo wa to ya to esa to ya
alanga ngo vai ku nga I le vai nga le nga sa wai wa tele wa ka ngalo kwa video nga la ya nan o foi tu afa pe foi la o le na nau ia le sa fai ma kausia li ia ina fai le su ele sa o ma fa ami o kongo nga mea ele mea na tanga ta vale ina o fea sa mo o fea o mea nge sili nga ka ko fa va wai ave se ia fa HRPP ave se fa fast ai tato wo mai tau te tutu o se aku e kau ke aloa ia o kako kai manga ua lofa i kai o fea o aso ngei ke sili ngai fa vau ai o le aso nga kangaka vale ngai rua nga lau po o le aso nga ke ngai kuila e pa onga o le fa longo lavo ia i kula fongo o fea sili aku ngai fa vau ai pe ngai fa ngoa tali mai o tou ia le tou te o sava vali ma kou whaalala ma ua o tou la e tu lou ma mai mau ai le aso o fea o incident ia o fea o whaalave lave nei po mea na tutupu e sili ngo ka fia whaavau ai e sili ngo ka ngo fia haru ke savadi ai to be honest anga whaise aso wha pongi sa e wha mangaku ai kanga kavalinga first time in history o Samoa pe o ke fast lava pe o ke sap pe o ke a o ke savali la sponsale mai le mse la ko mai e se loko e ko fa ma ko le sore por ar fingaro le ko ya pule e mo la o mo ko mainga e o marca me fa ma vai kurepa pe fa ma ele fa dali o marito dele le il temi tu lo e vala awele langi e ore kai me a tu le pa te step down ai pe ke a e o mai fo nga ia waso pongsa wanga o ya le ke foi foi me ia ma nga fo lai lo ele ingo sia o e o kamanga pia e kai lo ia fono toi po ia if ever song is kai po ai lava se ko le loku pe sau ia ku ia pe sau fo munga ku pufia pe fio ange ia po ai lava po kai oli I po vai lua po ai lava even fo ia lo au e la ukala le e kai lo au kongi ro au fa fo sponsangi so se la ko ele le ngore aso lea it's only for him ole makanga ku se lo fa mo ku makanga le fa mo ku se sponsa o fa mo ku ngol makanga le chapipi la so le menga le ngale fa ngfin kalia se le o fa pulengi ai one ku so le mele wo yai o le atu malava ono o tu langa fo ilele wa va ai mai fo ilele kilo mai ku so wa faile va inga ai nana over yet ele fa pe to langa manatu mani langona pa it's a topic worth discuss a fai ole aka ko su me ka ora so pongisa e fiko I kongu e fa nga fa por kiki ai le kong fa nga fa por kiki e tau te tilo masirsila la ele tu langa o tanga valina o ruanga lau le vo kam ya mangisi po angisi me nga kau kupu ku fo ile nga kai e fo nga la vele mau e si la pa pe fo fa nga le na fika nga mana ya te ta silea vai nga ta ua mole anga I fo iluma au tatu tala no ya so fa manatu ka ko ure mo ku kele sa la fa puleongo ai ta telefa ya to se si tu mana ya fo ia e tatu to mo fai e fai le tatu fa taua mole mau pule le to fai ana mulo ulu lo waki manisi o toa mai le motu tele o salafai la ye le fa pe fa ya tu nga langa o tu matila atara no ile mau e pe ya fo I ai o le tau te lo e fa manatu tu potam sesema ele ma faina fa ngaroina ai mo tato le o pa le mia le kamor mo ke le ya tau ta sile vai nga fa o lo mau fa nga malo ma le fionga ni ele li pa le mia malau ka peneta mana ia le to fa fo I mai o tatu sisinga fua I lona matango fie sa yai ku lo wa lau fionga ba le mia ko fia fa kai ka ia la ko sa vali ai kolo le atu mai lua fo yes fia o ko kasi mal ke wila pe au fai fa lo finangalo va tu ma fa tuanga ke lo fo ia ngona fatas se ko fa manga ku ya lo ma fa ngau laiki se ko uri mai kai fisi le leilanga kolo ongo sai kasi ka ko ku ule au kai la pisi si ko si langa o mena tatu wo mai ai tulu
E si le ka ole mo mo ke wila. Fai fa kasi male, ma fa ke ma Singapore. Langa fo kai marurunga ke lo ku. Ya ko ka fa sama. Ia. Awa ole fengo September ko yo kai minga sama. E ke ora siri ku fa kasi Singapore. Mare ke wila. E solo ko la ka kama kai minga sama samo. So solo ko mare winter. Ma na ia. Leanga e ola utala. O le no fa fitai. O te and I will always look fa fikai. E le palemia o tula i mai. Leanga o le sunga la au le mali tol tangata e le failonga kangaka. E le failonga kangaka e ngake kadia inga so se fokuanga. Now ele avatulo foi a mea sui mai loka yao. No. Ai e yaila na fa to fa la inga leanga o kangaka ke amanga ia so sesi. Pe ke kamali anga pe le iso kamali anga pe iso kamau ainga pe le iso kamau ainga pe ingi o failonga pe ke ferro wa ila ora kele e tu sa tangata uma. Ile pale mia le ukula i mai. Avo longa fa la nginga le nga au mai e nga au mai nga mingiska au ka penga le fainga balota. He is the people's he is the people's leader. Pe yo apenga mai le mele. People's champ. Ele fa ilonga tangata o le matu ala lola. Ko fia o ai ka mai ki le mea nga fai fo ila aso. E o se o kamara o dima. Fa ka le kolo ri ako. Sa vali ale ma aki i le kolo. Ala e makwa luk fo we de alu i kai fa fifia. La lo polo. Kolo ba si ko ka si ko. A le tele le au fa ka kolo. Ia wa a kulo la mu mar kolo mai kai. Sau pe ka ke o mai i kua e mele wa ia ngei le me foi le tano wa umare sia ka ia kolo nga. Ia koe whaakau re si koro, ia koe lamu mai ngā le meo le mori senga. Le fuol mori ngā kaimi. Ma nei ai toi whaatepa o matatou. Koe whaafo i le wingo na utala. Te koe ave i kako i alo ma whanau la iti. This o le legacy le mele. History. This is who we are. This is where we came from. Ar ngai kaimi ia o mei waka kofai. Ia ngā lea au ka mikila i ngā le hamburger. No e li whai ato nā mea. Ai pau a leo se vaiaso. Pau a le sisi ngā fua leo. Pau a leo si ngā vaiaso. E tau te toi whaafo i ai. I le original le maingo si o kako waku. Sa vali ai ala ia lea ma peko so loa ila. Ia e matua stricta leo le me fo i leo le au vaenga i hingu pia ma. Antuoi. Ma nei vaenga toi whaafo i mei kako kunga fokasi. Ia, a mai fonga kunga fokasi, kunga aloba, kunga kulula. Me fa bena. Toi whaafo i umamai. Mauangi a vangoa se koe a mai ei konga. Patu, pai sa mawhaina a mai laso ai sa le ingi kupi. Ia. Ule mea muanga Ba a kukuila. Whaku sa mawhai a masara tui vavau ma le. Tui vavau ma le tui a pai. Whatu le na ngā mawhai ngā a mai i ngā kaimi. Ale ua o mai kaimi o kako karangoa i ka mau a inga ka i pirionga. Ia ale pi le mawhaina toi a mai. Toi au mai nei tātou tālonga ia. Toi au mai nei tātou fiafianga ia. Au mai au whai pese mai mo kere sa la whai. Mana tua tasi lea vaenga i peye o mai e ngai mā kou ngai kako ngu i kua. E o mai e i re taulanga. E malanga mai a mai se pese a mai se au whawhiawhia. Whareiku. Le nā. Ka woke a kalmaki ke whareiku. Ta woki na wa kerenga mahali riu kako waiku. Tulo. Latu le whaamatua o itu petelo. Aru watu su meo mori o. Aru watu mapuaru piriri. Koe o piriri a kofe. Ai wa aira ka male o kangaka. O leo wasi oki mai meo aiku. O kemi kongange. Koe fo ia e. Koe fo i whaira whareiku. Toli. Koe fo ia e i mea ngai ola mai. O le mea kau oe mea rea. Wama kua fo i pili ia sa ue. Io e. Toi fo i mai oe whai me maria. Pau le mea. E whaale maria o me sa mua wai kau e le fa sa mua. Fase i oe sa mua. Mai. O le mea lea o ngai oe. Io e. O le sau e sui kuranga o ke ro le mo mia se korum pili nanga o mali ur va nga pili o kasi nga me o mali ur va nga pili bo nge mia aru mai o ka kon wale fe ka ule pili o ka ke ro na ukana e ko no mangi foi
Ke no e mana tua mele tamara fa ini fa pipi e ai e koe ai mama ke no la fa le kusini le ka mai fa ku ma wa ro fa pipi se lo me ai ngoi e ko pinga pi na kam eu sou moro ngafia mari yang me foi fa pe me ya pidi fa mai urufe dai pi la ko kava me foi ngai urufe o yar ko ai nga fa ye ko ma sai fa sa ga me pidi mai aya Como vinga uma farei com a casi ai ser camaro ko ira nga pokara me fare nga ku pi ka pe sanga fa longa farei ku ingi ia wala nga afa yora nga mele or fa me mari ya wasa nga o me farei ku e se kau ia lampidi nga ai wala ko nga o yo farei ku ngare pi uma e ke mingoi arwa ku o sau fai pe ke o fufa anti o sau nga ya sa wala es que mi sa long of pe mai kanga pi fa mai kanga e ira fia ma ia fo nga sulu au fa ka ula sea le me mo ia wala ngo vai yo o nga fa ka ula sea fa ka ula sea sulu o pidi ala fe ko ai maderi la nga ile nga ya pe ke rom su meu me nga la ngo pe ke lo ia o de kala o de upu pili ala e popo de di ma wala ya fa fo me pili ya wala o mai pulo ko fa silo Federico. Ele umia fa fu pidi I Federico. Ai se fa ia kusko ingo pidi. Ewa ki roko le pe family local le Fiji Airways ai Fiji Airways le ko inga nga hotel me fa penga. Bye bye. Le ai. E lo tel tonu wa man tua sala po ai tua. Gigiro fora kaka wa fora tangata e vai ai. Ki fora le ta malole dung. Ai vai ni tangata. E mali I lau vai e ke aka fuaru ki kilo ki wai pi no fo mai pi fa va I vai hodi o tangata foi le ele ro por me la kai kai ai me va ka ringo ri kai ai awa fe wa lo tala le a ma fe tawi tutu wa e la fa ku e me moro ka pension ka kero foi kai ile department le a ta fe tutu wai ke wa aka ke ri fa ka Kuse ka fa sa kala ke wa ke pipisi la wa. Ola. O toi vaenga o le porokalami. O le e lua vaenga li a tau au jamanatu o le a avea I erita fa mamafa mamaua vanoa I vai aso te itasi. Mua. Ia tatu vai lua lava matauna ia le fa mamafa. Ia drug test umana o whainga ruenga maro a madai leo. E o fo I whaipule. Yeah. To be fair and to do the rightful thing. A makai whaipule. A madai whaipule. Even I mingi skale wa yet kai mingi. Ta tau fo I le whainga malo, ta longo ma se whau. Le ai o le tatou malo ua tu, o le whaila ua tu ma tawhanga. Pe o le tala I tonga le ainga sa tangaloa. Ai awa ingi whaapea fo I a mea o tatou uma o le a fifi le kapeta. O le Halloween o le whametalanga. Ia whai tatou ma wha o au. E lei fo ila se me popole hifua se mingiska, sui mingiska, o se whaipule. E mea ia ma ke pisa kuai drug test. Pe a whainga ke sila fia. Lai sao whanga ma sao ngale munga ia. Ai te tau na a mata, a maka mai lava ilunga, ai ia matua ma mafi lava I au whainga luenga malo. Lei a taua, ua o mai wha matalanga mau tutu o le to a tele o whaunu lunga o matanga luenga malo. Le au ai aisa le yengi. Kau kia. Yes. Mana whai business fo. La vea umai. So ia teau, matua I tutu vai lua le tau te iae. La ua fionga I le li pare bia. Ngā ngā vaku inga. O le taimi e wha tau te ngai. O le nai a te oe tangaro tusi. Ai a vatu lava.
al manga ia fo yo le amakai ngi amakai po le fai ungor ngi ko sanga bar ngi kaimi awai nei vave ona io awai nei vave ona fai tong fiti io mangure felesi ar ngi kaimi wa ma ko le was spread around me finka umi sin kaimi fai kong fiki ai mawa le mawa mau le drug test or the police officer ai le ko fa fo winga ngi ala ko kon kalake the management le fa kwai wala ngoi sia leo ia e alo wa ma wa ko ka wa la ko ma ko ya fia a o lunga i pulenga le fa kon kalake ma tu langa fa pena drug test uma kang sief so sang yang usia ma skari so sang ka punga ele ko kongia ka sang fa ali sia wala fa ka sang ai fa nga so sang ya ku ia musila mos ka de drug test no ya o le vaenga le matuai official frema so i fo maloloina o aonga faia onga le ko ke va vai kunga e ia isi tala wa au mai wa ku le e faia onga i kamiki tasi le vaenga o le auto sila Samoa o le a ngofo ile si faia onga ma ko maka fa popo ma fa sili ma fa au su enga isi ke ngeki tulo e va toala tala le o kama ngai kam ike ngeki wala ngai pe itu do ele ai le fa pe for asau ma ye o ko mai kai tasi le vaenga o le ake ki fu ai le sikinkiki ilunga mo scholarship ma kuspas ai mai tu no fa fo pe o ku fiki pe o ku lingveske o le matua viti la moa ko le ngau io e ta valea mai ma wai funding zal malo le la o scholarship ai o nga u fa pasi le si fa ya o nga ai sa ku le ai sa ona ina ia ngu kinkiki o ngi kaukala ave le uma e uma ka ua ku ko fiki ko kupu o to no ofisa wa o nga manisio ele ya fia fua matangi mai le fa pe o fa ya tu fua nga o so mai fua le o se fa ya o nga ma fa mai sa live nga ya ma a e lo ai o mama o focus o le o nga ka mai o nga lo esa parpara e fa causa mo yes lo que le o la esa pio wala ngai fo mele o la tupu e uma elo fa longo mai le si fa ya o nga o so vale ai longo fiar fa ya o nga o so mai pungi o lo ma fa sang mai o nga nga ke nga o nga amakai e longo fiar fa ya o nga fa tau te o ia kongwa le nga ke pungia so let's wait and see po ile la filosofia me fa ngila ko mengi mangila a fa ya o nga o e tonu ala le ai si la fia e fa ya o nga ya la nga ke lo le fa maungi ele o afia ala fo inga ke lo la kupu o kamanga ka ke mo mier ka ko ngal do fatas will be much appreciated lo fi ngalo pa pe mai ya sia tama to te ya emle ya tawa moni le sa no ala nga fo e makele o fa ya ko e fa ala nga o issues these are the real issues le ya o mo fa lo e par mia ya me fa le la nga ia i me nga fa o lo mo lo nga fo ya ele aisa ya me law enforcement which am kanga rongo leo fa ya onga ma i le soifo malo loinga ai mai sa fo soifo malo loinga fe le ki o kile ka fioki who knows le lo la ya kwa ngai ma yo fe ka ngi si ma fe e ma fioki a lai fa ai vai vale over le si nurse la ko wi o le si mo ka po ka ko fa sa la le va ngo o komisingo leo wala ngai o fi mele fa le ngo fa ile menga e ka ko fa sa la inga ye ko fa ngi apa la yo no ka ga nga le ala ka ngele wa pull out ya iken ka la wona ilo wa sa ma wa mau nga ilo wa le kuri cha pipi pull out lo same thing o lo ke fa ka kai me pull out tai ya longo le tau te fa tali le tai me pull out tai na ngai ta alwesi ala ko ke le ya le la lo ye ko ka ga nga le lai leo lai mo kwali le ya onga ko leo na mau mai fa tala o longo o nomen na mamea o le malu ma iken kao ia ma se tasi o fo ile si tangata ia lea na le apply iyo le la waru ese u fa mo mai tala waru ese iken kao fa kai fu vai didi le nga ke mala mai te lo le ya e siri le mawalunga ko qualifications ma e siri atu fo ilo yo inga le nga ke HRPP iyo fa kai la le nga me nga le nga e fa ma vai manga kua awange ngalo
sa e whaamawai I lalo le administration al fast. Yeah. So e ke le I whaamawai lalo se sap. So good on you. Good on you fuia vai didi. Aru ese, whaamawai. Le anga o le vaenga whaile al fast, le sa e whaamawai e se fo. Longo. Kaunga e whaamawai. Kau whinga e whaamawai maru ese oi. Wai? Yang o ele ke mga loka la audi le wa vem parmia o ele mga loka parmia. E ui le vai o au mau me nga vakuruma le make karangoa e ui o lele I la ua re unga alanga o le ma ua fa masingonga according I le mea fa rongo ko ai ko morianga vai kele koe fese hai ko morianga like to fa maunga o aku se le kuskusia fa vengo ko mangi mea fa mai le hingi ko notebook o ngale fa vai ele madala so above all o le ngau o local par mia fail me sao conflict of interest ele kaunga out o for fa mo fa pe fa mangalo oh no fa mangalo fa imenge langa esa yes esa fa mangalo ese lo wa mi volea yes lei o foi nei tu se tia I sau no ngale sau no so o tatu ta ile sau ngo so foi le fionga par mia Lenga a causa pale mia pico siringa loko enga ngau fa mangalo. O la ule male to. Ya o fa mo men. Ai lenga la o fa mangalo nga. Uno me foi lele o fa ya ko sa pala vale po singau kama ikala foi lele. Fa mangalo nga. O fa mangalo nga. A o le soli a o le tamo fai ni ala pi o le nga ruenga. E solia ile kula fo. Wa ile fa pe e ke come singa o le longa e sa o le kula fo no. Le sui kom singa o leo ngi usila lele ua ka ai fala. So le, e le o oe e a fuai o nga e mamalu o le kofinga. You and me are nobody. E ke aru ese lo foi watch this. E ke aru ese lo mar me ka ur kofinga or kom singa. Who are you? You are. Yes. Pelo la singing ki Yesu. Nga mafa mai pa ko la singing ngol. Yo Nga mamalu le asingi nga ki e faula. Nga e mamalu o kofinga not you. Eru ese lo la le upuka o kofinga. You just kusale o e ma. Ka uma. Te vanga o le asisi o nga ruenga o le ako yai. Ia o nga koe avea fo ile o nga ruenga ma vae ngai ki ai. Ai fa pe umakuloa e eru feiso umanga. Ia kusale o lua masam kusaka ko. Ioi. Au se kampangi ki fa ngaro. Esa foi ngi usila oi le kampangi ngaro ki fa ngaro. So le kalila nga oi. Ia te foi. A le kilianga uma ese le vaenga le sa ye vaenga le alongo runga. That's just me personally and I'm entitled to my own opinion. Yeah. E pule asia ka pule le ya ka wa magere o ka fa leanga. Ai ya kia uia. E pule a fo I ka pinge ka wa ko finga ngi fili ka pinge ka mar pale mia I lalo fautuanga ia ale mitanga ruenga o ngā ruenga por ofisa o ngā ruenga ai e pule ala ma ua leanga ama kilo aku I mea uma yanga kou ka ame milo mai ai e le ai lava masesi le ai masesi o a mesi fau ia kia fo ia mai mo fo kai mia I lesi leanga o ka ua ko le ngole le balai waste of time ioi me mo kai mi so ia jau ia mai sisi ka ko kele kama fanga o kilo ola nga fo yo le ese maro lo ngi kanga ko le va ngoa isi se le ungi la au ele ungi la au le va makua o sala fai o le kala le ngā pule le ike nga fai le mari koa. Ola le la au. A le afor kako pese le kene ngā o ngai palalangi. Plenty fishing. Valley means go for a walk. Tau tala means too much. Alofa ya te oe means I take it. Le sa wen me fara tele I al sami. Vai. Ke leo I al sami. Kele la au le vau e yei winga o ngā muanga nganga. Kele kaka ngapa. Yeah, absolutely. Tele tangata.
wa kuai ngei nga o i foi lunga isi aka ngaka aka mamai o kula fongo lai Samoa. O nga o le ai whaalororo umai ngei mea lea iei ngei kai. O le vaenga lo na lua, vaenga mua nga drug test. O le ka whinau le nā mani tūlei. Vaenga lo na lua, o a te tau na vawe whaise se toe tō laulaunga. Ai whasa o loko ka male o Sam. Ia. Amai kua. Amai kua marolo. Na winga ngā ka. Maranga e lese tia sam kwa umikele ngaloka. Amai tua. Oi kongi nga menge i pa fa umoi foi malo Sam. Oi kongi. E ki ngai ngai malo. E kongi ku per malo. Ki ngai kupelo, ki ngai au whai la fonga. Aioi. Ki ngai nga. Fa pe oku fa monga keisi mka upure. E umangi li waku keisi. O le tama lea o drug test. Au wangi ka ua yere kai mea. Ia walanga random le meanga. Au ka ua ke awa loka mai lea. Te mantua nal te milea o mako funga o whainga lua ngai i Mount Eden Prison. Ka ke mati a kuilisi kai au. Nei maso ulua. Fatoi, ka ke mati a tuilisi kai au ka ke ia. Ia musu a kola ka unit manager. Mr. Vauliko. Ya. Ai sa unga roka ingo, you need to report it. Ai sa unga. O le la vea mai a urwa inga le la. Pea ku le la au i whai a drug test. Mea random drug test leo pongkama. Iyo. Ale au screw ma. Ia me so sesi fo ia i te tonu ole. Ia. So o ka fia kero le mo ka fia ai. Ma fo ilanga ka ke mga approve. I want to prove myself. Pa wala me fo ilele i ole whainga o siaki matulanga ole. Ai o se mea ka ke fia i o ka sa wale valele fo asiki. Ai ka ke rongo fia ngai si fo ia wadi i maoli. Ia. Ka paralangi. Kama fo ilele complain lava o isi ake e o whakanga oso mare mai alu le whali. E vai tatu i. Ai whio whakanga oso mai whai mo moasi le test haru. Ia, ne taua o tal fitu. Isi si vai ngā whai o nefi. E kao. Tatu whila ila so tai au. O le aso tai au le avatu sina tatu update walanga le sasau noa tulawa sunga le lipa le fionga lipa ni mia. Tulanga fo i o le singa ngase male sailinga malo si ono fa opea. Ia vai ama o ia ma o makile o fia su e kulo. It's more of look of fear he deserves a bit of a, you know, malo lo le rest. Ar mele ye fo to dele dato. Ma to tele o to ko ke manga nga ori e ri poki kula vale fionga par mia ka vo kwa me fa ya o. Awanga fia nga fa ye kula e par ngame. Ana fia o tau ia HRPP, anga whea ko wo i fisiria kula e pa e fia po ia te moe i le Mercy Hospital. Fia po ia te moe au kilani. Fia po ia na avei o le ICU i moto tua. Fia e fia se tupe na ea, o lana ka wana mea, parachute po lea. O le ea, o le medivac po le parachute le ngone mea. Mea manga e lu. E fia se kupenga parasuki mai o i New Zealand. Na tau wo fesili aina, you know, ole mele ya tatu le ase me tau te nau wai fua mai ia jau foi le fionga le lipa le mia ia langa ola o sunga la o le mali toi umasani tulanga, you know, me mama me manino a tua yo pa tua vai le sau malolonga lo fionga le tata you know, vai le se malolonga o tu la lo tu te ia e have a good rest, enjoy le na le wa man ia le live na fi va ya tu be fa fo wina lo malosi ma tua te pe le telephone direct uma ko redirect uma ia phone call Samoa ili sui par mia ia ma le CEO ma le failo tusi ma tua have a very good evening and a good night's sleep. You done well. Yes. Levanga train ka vai malo pa fare kong ya. Ni se me ke pole. Ya, ma fatu fa mangalo sitala. Mori tau to bali la fonga vatele. Tatu fa sisila wik fiola hela mali. Misa se beru ka fa sisila nga le mo na minute ia. Ia ole tatu fa sisila nga ma sanito e vatule tatu le sitala le nei mo le tatu sisinga fu ai Victorville. Fa tainisia saf so te mai na wa vatu
vili le numera le afionga i le Prestene ia o le tātou mafutanga le tau lai mo Samoa tātou Prestene lea le Prestene fau lea o mo le sisi ngā fua lea o le alolo manei ia i suinga tofi ma le suinga anto le mafutanga ia le fionga lau matia e li sala o le fionga le teitei fono o le fionga ia Aloi Belinda ia manisi o sui ia o le avatu se taimi ia i le tātou proklame ai o le aunga anto o le vatunga o le tātou whalinga lea mo outou uma e fia restala i kirikiti a li ima tamaitai vendors, food vendors, merchandise vendors ia o tātou whale o loa matulanga uma whaatau ai e vai yaso a toa a whapefia whawhiawhia e tūlanga o whawhiawhianga ma entertainment na e taute whiso tai lava le numera vili le numera ma le emaili ia o na whiso tai mai leo le Prestene po le whailu tusi ma le maftanga tūlanga umo le nautu ina tuilunga o le isi whasisilanga mo le sairinga se leni e ware maru tāpua i salonga whaturo watu sa mo le au mamala Samoa na tofi, Samoa na poto tulou lava. Ala whasisilanga lea. Ia marafi a yunga pele lava o sale longa. O le maua paulo e le se nuu whaatau wa alo nuu a wa alo tātou tofi mara whasilu manga mai le tua. O lea ua i lau whanua o au kilani le sunga i le tausi ma tā ngā luenga i a Reverend Asosili sue. Ma le malanga mai Samoa. Mo se sailinga se leni mo le malu tāpua i salonga. O le afa tonu ina le tausala i le aso tona i nei. Wha mole ia utangia mai ia ma amana ia fo ise whaatala ulatu aso luso marfitu. Aso konga ingei ka riva le taiao. No whanga na uta uilunga sumariva Noel Burnside Road Weary o Papa Toe Toe. Ia le ia mare mamalo si o tātou o fioanga. Tia manoa manuvai tino si masua. Malilenga mali tona fia ma le falsala whailonga pule ma le whaitoanga. Ia mātou whaatangi sia lo au whai. Talia ma le loto whaafitai tele. Whaafitai te lava. Reverend Asosili sue. Tausi mata ngā luenga. E mara whionga ri tei whono i au kilani lua manuwai ti a wha matu aino. Leisi tātou siva mo Wellington e le whaasisilanga inga fast i Wellington e. Whaia fo i le aso tona ina i le tāo leono i le fiafi a ngā i le sifunu ma le lua i le po. Venue por no vonga the ledge i bore rua numero tasi Zelby Blaze lua sutala le fale ia no meral now tu na tu lunga mo for sapa ile afiafi tatu lango fa moe o le ainga o fa tu ile tu sa mo tasi ia ista tu fa silanga misa mo lena vatu ia me se for fa silanga mai o i California na use na tu ile tulanga o lau messenger ya le lau fa salau kua fa mole le ava mar fa alo mar fa alo tele o le afa le tau sala night le ainga fast te koma ile aso no mar fitu no ngor fa un or va yaso le nei ile ta le fitu le afiafi address lua toru se fulu Iva fa street self te koma. Fa moe le tātou whatasi le mātou tau mwhainga vai. E awala le tātou ainga fast i Samoa. Ma lia le whaili ai mamāri tau mawhtanga whaaftai pauli taliti ngā la unu CEO. Ia, ai mai se vo le telefoni so tai mai ai. Le nā uatu lua lima tolu lima tasi fitu valuono. Ia, e me se foi o le Prestene. Ia, al fasi silanga le nā lea wala fuatu e te loile o maua la valsunga ia misa. Ia. Ai, al fasi silanga nā tu e vatu wha mole ta koma a solosu marfitu. Ia, o le awhaia ele tātou tausala night. Tā o le fitu le address. Lua tolu o Iva Fa Street Self. Ta koma. Ia, o le si tātou fasi silanga se i vifoilunga nisi o tātou fasi silanga na o le tātou fia night palauli le fa. Ia o le whawhiwhianga mo le fionga le ministala kolango, ia o le whaipule tō whawhiu wha o le tane Bonifacio Vasa.
Ole a whaia I le ale no fuanga. Ole aso se fulu o ke topa. Ta ole ono I le a fiafi I le no fuanga. Ole sa uki giro aku. Ole Banksia Community Hall Broadmeadow I Melbourne au se talia. Ia ole tatou MC ole a fiafi. Ole tangata le ise ma oi sunga ia Mr. Falai. Ia po ole fionga ia faafo. Panapa. Chivek. Ia mani tatou o nanga ole catering ia and restaurant. Ia ina Chivek food truck. I Melbourne au se talia. Fafiafia le faili ma naia le West Connect. Is that right? West Connect Band. Ia I fu tatou failonga I manu malo ai. Ma whatever no fo I te vai fo I le fionga I le minista lango. Ia I le siva lea. Ia au te loa ua mai ani tatou fasisilanga. Ia. Ia. Whaamore tatou maftanga au ki lani. O le au te vavai atu le tau mawhai mai lava le whailau tusi e a afsosoani. Ai whaamore pe mawhai o na wha o le mai se tatou fasisilanga matulanga whapena. Tatou flyers. Ioi. E tā pena mai lava e mata whale ia latou flyers. Ia po le latou poster. Ona mai la ia whawhaingo fio na whailo atu lunga I. Malangang whaololo maori whali. Tatou whilo ila son te heo. Tō whasifo. Ungele fiafi.